Kwa dio mwendo musesia wa Mutongo TV na mwithukesia wa Mutongo FM watindane saa muthenyani wa umundi twi wa chumwa matukuni nyanya muyuni wa Îkûmbî mwaka ni wa 2023. Karibu nthini wa kilungu cha Îkûmbî siasa watondo twika kila wa chumwa twatianie wa chumwa mubetu na tweyana kana twekiwaji tukakomana va thini wa Îkûmbî siasa alikana tutia twekia koma nikenda ila yingi tukaendesia yuni twavika ni twekiwaji anye na tongo yana na mabano na kumusesia na mwithukesia nikenda sedia ni twasonga imwe nthini wa kilungu cha Îkûmbî siasa ni wisundu twika kila wa chumwa tukava tukasisia maundu ala methiwe makiteka kuma wa kwambiriria nginya wa chumwa u maundu me okonia ûteti maendeeo onthe tukaiya mesani ukasethia twa mathuima ni twanena niana twamanya tanthi undu twende na umundi muno twitha twinena undu nthi itu Yîendeeye kwi maundu maingi methiwe makiteka nthini wa chumwa ki nulilikana no chumwa ki vala President William Ruto unethiwe kama wali kunthini wa nzama yake ya maminista eli kuma va ukamba methiwa mayukwanwa Dr. Alfred Mutua au mwanthini wa muvea wa maundu manthi sianza na kutoa muvea ni wa utalii na nyamusi akitekani ulona kwatiwe ni mwandu Penina Malonza na ke Penina Malonza au mwanyani osu atwawa thini wa muvea wa ngwatanio ya nthi cia ilembeta ya Afrika ya umiloni wa sua na nthi Nzomo na indi bena mawali kwange manekiwe Moses Kuria umwe mubeani wotandiria kati wa angi indi muno tuthatwesisia va ilembetani itu ya ukamba no chumwa ki bala kwithiwe na umbano munene wa Mboya via Malili ni countini ya Makueni atongo ikauta mavikapo Evo mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kilonzo musioka vala uneni wa ngwatanio yamba ya mukamba wethiwe wa umelamu no na atongo aingi ala methiwe makinya ketani kunena na enendi nimendekithisia muno kwithiwa na ngwatanio na nocho muno twitha twinenea va Îkûmbî ya siasa ni wiwa ngwatanio ya mukamba yenene wa omuno na kindu kingi kithiwe kiyumila nthini wa umbano usu atongo ma Kenya kwanza makasia kana ni ibinda nibikie atongo ibukamba onthe makwatane na alame Kenya kwanza na kuthi serikali ni na ende kusaidia mukamba ni wauneka kwanza makana lengi muno kwisela maendeleo mutongo wa Wiper Kilonzo musioka aungama na kene wesikana akenya onthe ni maiva koti ona mukamba ni wiva koti ati lazima wesaidia ino alika serikali nikenda athukumwe ni wailitwe ni uthukumwa na indi maundu angi methiwa magitika ni woni enda mboka ya President William Ruto ngaleko cia Nyanza na kuno nenie maundu ala kwanza makanenge metie ivyuve yake ûteti no yiwe atasekana serikali yake ithukuma Kenya yonthe kwa wiananu bate kweke ngaleko emwe bate kwasekana ilembeta iyene yangu ni kula kana itango ni kula na oku Nyanza muthanyani wa iyo ni wethiwe asia kana 2027 akethiwa 11 na mheshimiwa Kilonzo wa musioka na President Ruto ainena ni waizekana ndana weta direct indi maanisha kana Kilonzo wa musioka ndesa umutonya thini wa Masemba asuma 2027 Kilonzo omonde ni wasongea kuya mwingi ni wasekana ethandi 2027 ni sawa twithiane kuo na chamuthia munini wa President Rigathi Gachagua no ende na kuthingilela kana Kenya serikali ya Kenya ni ya shareholding alama akonie kula muno ni moma kwamba kwata matunda alama nene serikali ni kana ni moma kwamba kuketha as in then apology na etha kioni choke kwete thina so be it anenie o kwi muthenyani wa umundi ase so be it ketha kioni choke kwete thina indi veoneka vena amwe atalamu maki ûteti nondo twina omwe ba no kwitha aitu thoimea nesa kana ni batonya kwitha kwanzie mwe kanenge pambe kumela mwaniko kati wa President William Ruto na munini wa Rigathi Gachagua Îkûmbî siasa nitwalika vo ni wewe imondo ala tuonene ya etema woni ikulio ile itatu kenda imwe 5 namba yote ni mukuvi batendevi na ndeni wa mitandao yetu ya mikomo kana nitwambia na mtandao wa X ni @mutongo TV ke @Erastus Kithuku na hashtag ni Îkûmbî siasa Facebook Mutongo TV Mutongo FM namba ya simu yeva ukione kwa YouTube Mutongo TV so FM official namba ya utumani mukuvi ni kwa ni ile itatu kenda imwe 5 esuni namba ya utumani mukuvi batendevi tuma motumani kwa wingi nito Erastus Kithuku Nzomo kalivo tutambanie nginya moja na ile atongo yonthe mavikie na timu vya monono ndo akuka inyonthe kilungu ne Îkûmbî siasa muthenya wo munthi na yu imwe kwa imwe nienda kwambia ya muthia my brother mwanyani waku nikenda wesethia we museisia maybe walika Îkûmbî ni munthi sani wa indi Erastus nene mwese ano angi wenamo ni ao mwanyani waku nena namba ya mukamba
Ni asante Erastus. Lakini mbokeli ya kamba onde wanatusiaisi na alagi pia mate ya kamba masiaisi ya kumbi. Nondo Îkûmbî yesi ya hivi na ndo ingi mumo. Na nditunga pia ngaimubea nondo wa kuonenga pia uso ya kwenda kisasa ni takicha mtongo TV na Îkûmbî pia ndio tunga Erastus mbea pia nondo wa kuonyalika bandi no Îkûmbî. Tuke tume na misi na tumakune kile kiundeni na tu break down kana tumaani yes kenda with kila walawe nuwaelewa nichaukiende na kune nimekwa atisia withukisha museo na pia ndiambo ukubikisia ngezi tutambita kwa mbia nesila ngalia at river ni wakethwa muno ni majamaa mabu at river jamaa kwanza wetu wa Molash ni wewe kinyozi kila kinene byobu at river akwendete muno asante ni bichenge dizusi yake wala be Erastus sana mwende lazima ni biche yes timu bya muno mubara Moses Kilonzo Moses Kilonzo nini se ingine mamwese twithi tunake bina kuthilenge kombeni ya siasa inde mwako ni kwa jenda kinyako karibu sana haya naende my brother Daktari Muinde karibu sana kombeni ingi ini asandi na nakuwa mwithukize we Malawi eka gwetengethi na ndio thoche kombeni ni asina kala banye kati nitha ndeka likweno na ndenga likweno kwa nikala kati yes ni asia ndi mweni ba ala mutwithukia asia ni mwisinu mete ba Masaku ni bo musie ba kimani chebeti kundukwita wa mikuine na pengine no nenga mwana tumepole kwa nduma Kibwesi West Kalungu ni asila mbange na iba Katumani inaye ya munyanyawa na mwana kitwa soma imwe twekala imwe college ila kitwa koma nombe imwe college wow miaka leli ne kalile nake nikenda tutanisi kwa nduma Kalungu Kibwesi West ni pole kwa musi wa Steven Maso yes yasi ya classmate wakwa inatwekala nombemwe kuma mwaka wa mbemba kama mwaka akeli kuni pole adhi umwena mwikola mwe gathi umwena mu yes ni asante karibu sana Dr. Muinde mheshimiwa karibu Îkûmbî ningi tina wa milenya wakauta tutaonana twakomana yes nakweka na mbezi na kutungia ngai mubea ndo tunanga mwana wa monde na ndo utwiye kuma last time mpaka oipindane ri ni mwana asante kingi ni kwaku na even ala anote katika Îkûmbî ya siasa asiaisia na education ndio mende asiaisia na education museo no ane na sindu agenda sio monde ngwiwa ni agenda ito no twa mugamba bantu asante na ito no vuania ulota na yana elewa kila cha kitikie kuma imataru kukobika hizo kana monde yeah at least no kuelewa niti utata balate tona tu hakikisha ni maelewa na ima kwa toka usio bae Îkûmbî ni bae mundu mala ate musakwa onamo metha ni matunenga emesakwa na ito twima ni mesakwa ile twinayo bisaithia kila mundu eno kemwe yani ndio Îkûmbî ndo kwa musakwa na inde musesia usuni mûnini wa Ngavana ndino wa county ya Masaku ula ni mheshimiwa Francis Mwangangi Kilonzo karibu sana kedhani ndo atonyelela nweze Îkûmbî tutonyelela twatianie ngona twende no tonyelela na kuisila mitandao ni nako yanena na kwa kuisila ile itatu kenda imwe tano na ambayo tumani mugube batende bina ndino wa mitandao yitu ya mikumu kanile yonde mautumani makuni ngwethe wa ndima soma o twende na namba ya simu iba ukioni we soko na simu no nenga mwanya uthese wa TV na radio yaku na we tutabya weta wata na Ûyîetewa kulie kulio kana woni ula wina gonde ni wona nya witu wa mutenyani wo monde imwe kwa imwe nenda twambie DG birikire nambie naku nikenda ni wala we bwana Kilonzo baya otoru na weta maundu la tuonene nenda twambie na ki cha vaile mbeta ni itu ya ukamba nikenda we say twambie omusi tu yesa kumalanza na kumalanza ku pia no ku tina elembete wakamba kuanzia mwaka elengi
boyesu inaiva malele nina siati onesa na nedukesio oneni wa ndongoi aondo inethe wesiene na ndino achathege unethikisi atongo ala manavigite ma Kenya kwanza ala serikali ni maende na kuthuthia atongo ya langi onthe okamba ona ala mengaleko ya ulei wesaithia ni mali ka serikali ni na kuthuya mbaya mukamba indi wethukisia Dr. Stephen Kilonzo Musyoka mutongo wa chama cha Wiper nukueta kana akenya onthe ni maiva akoti na ti lazima wezaithia ni mathenge asifu serikali ni kenda matetheke ikulyo ni pepata wa kuthengeania na serikali ila nene nikenda akamba matetheke kana uneni no usua kana akenya onthe mevo akamba ni makuiva koti kuketha ni maundu meokonya maendeo ni mailesha no kwata bate kana ithie twingaleko yolei kana twiva kana mheshimiwa no sio kesa ithia akamba ni malika ya serikali ni ndeni otondo atongwe ma Kenya kwanza mekwendekele. Ideally tia katiba kalati nako chaile temba kiliu Dr. Stephen Kilonzo Musyoka waisi lakini ugo wago Kenya hili kategori ni ya ila tusieta developing country na utongo yola democracy la twenayo twisi ondo India na tujielewa ondo budget making kawani executive na ipa katika assembly ugo wago tikithiliu nondo neke sisia sindula siendete Nyanza na ila chukite ba ukamba na niweta luo specifically luo Nyanza compare kuma evinda ila Raila Odinga wakomanie na Musumbe Mombasa secretly sisi ondo luo Nyanza kuthokometwe na sisi even ike costing ya miradi ila yendete wanainda mboka ila wewe na ziathi na aje we serikali ya minosa kwa hotela iva Masaku pai ward ile tembe ikwata miradi mbewe lengi taili tembe tilia ni sindu lakini ukate hiyo kazi ya kila department ikwete kila yikite no ile la bameza ni chances are that is not the position na katika ndida itu owo siasa serikali ila nene ina mandate ya kila party andine itwa miradi yes tikulembe tizo bikia miradi yo budget making yese obogata i propose ya ni executive ya minoze ni executive itwa ombunge na ya to ombunge alainge ni mama vita za budget no kemgwe beke ndo keke tobuna i executive yenda ukotha no chumwe kikaumegwa mbunge na no inge kikaumwe balaki katoa bandu bangi so wasisia as long as when it was Dr. Stephen Kilonzo Musyoka weti in practice ni very opposite in practice ni opposite yes ni kwate wasongea kulio short and to the point Ûndû Kilonzo karibu sana Îkûmbî ningi na nene si uneni wandongo isu nona ati ye wonde na inyi muno ala mwingaleko ya Kenya kwanza kwa ibinda ya sana mwezi to Yesu kuma muno wese atongo yange wonde ne mathenge na serikali disi kana position yesu no yokwati kubikio mundi kana akamba onde ne maile to kwata na kuthengeania na serikali ya president ile Ruto nikenda akamba matetheke mbeyake ne asante Erastus ndana mboko songia bitikilia during introduction dina atabia Asia kana neither and then wa Parliamentary Service Commission ta principal advisor ekana mboko to yakindu kimwe Erastus kuhusu siasa na Kenya ni la yetawa ndi ya dunia ya katatu kana third world country na democracy sia third world country kindu chambe ila mbingi si dictate yawa ni tribes kana ni mbai na yu nienda unambo kuonya serikali siambeta Kenya siamba kuseugwa hata nikendoma ne sialikane cha wandu metha ama expect bo kindu chambe ndongoi
yamba kwosa niwe ukundete yakula syaba kiimani na yusu wa kiimani aithi yubu kiimani ayete yakula aye andu moi na likaba ya niendete umotetea niendete kumukitea niendete kuhakikisha mayani ala ba kiimani maeta mbesa ni mambi ya kuete mbesa ni mazi okabala mai ingi makadha siendu taisu yusi likali ya mina kufomiwa ndongo Yesu ndina alternative ni lazima yeke kile na tabiti andwa na niwezi kuni kwa asiata ni kwa asia maendeo ndongo Yesu ndi jali kula kungi yamba ujali kila ya adhie andwa na pia yangalilengi na yangalilengi yuko uwe ndongo mbai ila itena mundu busilikalene ndina mundu ya atuma busilikalene ayakeketa akaete kindu ku kindu chambe onetha sindu ila cia kawaida nimeukwata utakwitha na security masibitali ukwitha na ndawa isu ni sindu ila cia kawaida si kwa Kenya yonde kila bandu lakini yube sindu ila ingi yusi akindini si ukiteawa ta appointments na nyenze ngapyo Erastus uyona mundu ayasi appointment e benefit ya mundu yone ni usi nwethetwo muno ekambu tabye kindu Erastus na bande bwa kamba tukwatia isabu yuro umundi ukamba kwa sakua CS 10 maume ukamba twasi nye Moses Kilonzo ni CS umundi nino kaba kwitu adhiriva nina ka hoteli ba nina invest ba be andu mate ina mawia mambi yo kwata mawia bu ila mbeza ngukwata isa calculative na iyu pakasa kwa masies 10 kwa miaka enge mbao yati ya neu wona kesi yo chokela kidogo Kilonzo na boy basa nikenda uende ni sawa bitikira ngotilo banini kwasia appointment ithi muno ni tetha cia mbai kwa ngelekanyo ila cithi robo thini wa lembe taitu wa kamba no wase ni tethetie akamba kindu chambe ni muno lakini ni tethetie kwi itebo kwa ngelekanyo yuka sisi akamba la mende ni wa serikali umundio nundu wa kwitha ibinda yosa kwani ula wa chairman wa chama cha UDA aimukamba ukasisia yu akamba la mesilikale ni wa Ruto umundi meandike buma ithukuma na ingi kwesilikale ila ingi no ikombea kwangelekanyo ilembeta yeyi to okamba undu thina ndo silikale ni no isisi ngali yengi ya western ukacombine musali ya Mudavadi na speaker weta andu ala matatite kuete silikaleni noi kompea na ndo ala pia gumele betani yo kamba madikete no etikilana na kwa kana alkamba ni mamadikete muno kwingalie na kiukieta we ni chao kiukieta we ne bargaining power we mukamba ula waiva iyo silikali ifomi wai aichao iyo silikaleni na binya wake we ana hata nicho kitumioke yewe unena ni wa rigiji na nini si tukira kidogo tu Kilonzo tana mbothi muno nikenda tutumine ba akamba malikili serikali ni kana monga mebala monje oli by option yani by option inge keva ni tu kwenda maende ukamba bargaining power ya maende ndini wa ndita Kenya ikawa na numbers na no tulikile serikali nikenda namba sisu ukethesio tu utumia kubagini sienu asante nenguka kwa kuinge twende mondo Muinde karibu tena ikombeni tweba umwanani usu wanze na idho yake utaalamu na waiyama ndo nesa mesane uye DJ yasia kana kiumheshimiwa nawe ti yes ne chago ya na katiba ne kukwetete nesa yo lo tukomina president wenu wetie nesa asia ni sawa ngo thukuma Kenya onde kwa uyana no netuka tulike bukendene ndene ende ba ukamba kwitu twithe twinene ngewa yangwata niyo muno atongwe ma Kenya kwanza ne masukumeye na ne maende no sukumea base tukwata ne tuthi bazile kalene tuthoye mbai ya mukamba no nginya mukamba akarengeanya na serikali nikenda akakwata maendeleo nembe ku correct Kilonzo twege ikutwikithia tabia yitu nthuku tanthi the standard na ni asia kindu kicha tribe kana mbai
ona wa sisi alembeta yitu ya Africa ndila sina the nosu ni nini muno nundra yu aenda ba Tanzania Tanzania na tu maitu na ndiko ikwatika Kenya yote na kabila mbingi kute Tanzania mumena kabila mbingi na imwe ingi kute hivi lakini weso yu Tanzania ona ndu isaku wangewa ya kabila ni chao nundu ko ona musumbi aka point andu ma musiumwe Tanzania ndu isaku ati ni baina nana ko ndila sina thina wa kabila ni nini ona kaita yu wa yona nde ngana mena tribe bingi mo na maina thina osu wa tribe ko thina wa kabila t standard na ni thina munene twale tuyitania atuyufunia uwoni kana ila musumbi wa mina kusakua ti musumbi wa Mwandani ti musumbi wa Kimani ona ti musumbi wa Kamba ona yu atumia umanga twika musumbi ndetha wa Kamba ndetha musumbi wa ndia yes that is right uno ngine tukasisia obisi yotu kwita wa president ti umundu president ita wa presidency na ni asia alama ati ya ila tuita diplomatic protocol ono mundi twasi o Mûteti witu Kilonzo Musyoka agetwa ni Ruto kwacha ona etha ndutikilana na keke siasa ndwelete ole wi nundu akwita ta musumbi okay ko ila tu nene obisi wa presidency tweki ku nene atomo isu yitawa niyo yitawa symbol of national unity yes ndoka mina obuthi obisi usu ni twamuyande okay na itwa asila tuita patriotism ko ki kawaida musumbe ndena ona keyu either aibetia akatwika ambisia kwa maende kwa nondo akuniwe kula lakini twasisia munini wake deputy ni wili to ina na kindu chumono na pengine kindu chuni kwenda atoke ba una mondo Muinde lakini yune kiwete ya katika yuko utuke onene you notion ino ya kwa tepe shareholders ni asia ni kubuthia Kenya na ni kuwete ibo na kwa tongo wake tamotongo wa mwene kwa utwe kusisia ndina na ngewa ya shareholding okay kwa utu itona kwa asia ni lazima tui UDA tulike ndini nikiendelea kwa tamaende uti yake na ni asitwazia katiba kaitu na ndiji tundu ili inaita constitutional democracy kuube alama ile za serikali ni alama ile za opposition uitwe multi-party democracy uni wongo asila musumbi kweka development ndalete kweka development ICC alama opposition alama te opposition baby in the project sieka wa purely na loyalty ya president lakini sio hivi na one party rule okay kumeleta amini kwa multi-party democracy kimiao na kiwalanywa demokrasia yitunge wetu ya dalila okay lakini tusisi level ilenge kiwe shilingi si kiwe katiba kama mwaka wa 2010 kitu kila tuwe chambe kumina the nosu munene ya devolution kana serikali si amotio na hicho cha tumie batengwa pesa fulani si lazima na hiyo ni 15 kwa yana ya bezla sio serikali nene kindu kicho kiene kana kindu chambe tumine thina wa maende ya kutengemea kumuleki bila okay na kutumia ambai nai Ûyîetewa ni asichuki alama soma historia niyo yeta longrori itu azia ku waites ku ro yeta amoli kada tukunekula amwa yeta amoli mwende tukunekula umwe amubangena ina mwina wa mondo ku devolution yo kiemene kindu chu okay kila twetha twikulia muno ni kana devolution yikite ata kutethesia ndi Yîendeeye nundu the one besa nisi kwa katika account na account fulani ile yako ikamaendeleo yimini by su kana account isu siti Yîendeeye na udhina okay nundu ila uwe tuiwa siasa sia kabila shuka muno ila ndumena tena ila kuucha and mateno cha nduisa kuweta siasa sio kabila siasa sio kabila itumia muno ucha kwanabe ucha tukidia nducha okay na andu menja ni matumia wanai okay kuutu sisi tusie miao na tuyeka kutukiria maana tabia itundu ku ya kabila tukometu bila standard standard iwe mutongo yonge twayona kabaye kuombeni asia ukamba
muno tutumia wa na ino ndo chawitu ula twithana guo pe mutongo wa neni ende tosia muthemba ucio obai kumbini mose wa cia seconds nene zine ni wadi no bandu Mûtaalamu itwa Asia enda une correct na Asia tikatwikithie tabia yitu nthuku ta yoguo yube kindu ngwenda umutavia na kwa ni musomethio banini kwa mitugi kindu cha mbere Africa kana third world countries ni evident kana new struggle na tribalism mindo demokrasia ila nene pure Africa kanela iende muno ni South Africa na South Africa umuntu bado no manangana no kabila whites versus the blacks. Okay. Sisia Sudan ina ni wecha ala yumane ngwathio ala sisia kila kiende Cameroon maende sisia kila kiende Ethiopia sisia genocide ya Rwanda ya icha ukabila spo ini siendo siago na niwe si Erastus nendo mine kinilande ba ve kibathukanio cha wanengwa microphone na wekala TV ni uinena kila andu menda iuga na ugo nika kila andu menda iwe ni kwiga ndile ya nene andu onthe ime anene makathu kumundu lakini ula ugukana bayitha bailiu ino kuona rigijia inengane ya 47% ya kimani mesirikalini utu ni ugo na meenda kuongana all right asante Mose mheshimiwa ndio kwa kuingia ni tu kumanya ni usu Mheshimiwa President William Ruto actually Aeni kwe iyo ngalekosia Homa Bay na azekana nuongamire na Mheshimiwa Raila Odinga nginyamukonia akula indwe Mheshimiwa Raila ndamukonia na aziondo maondo mailie nondo ai makungama makaungama na Kilonzo wa Musyoka Mheshimiwa Kilonzo wa Musyoka 2027 90 wewe ndo nenie na athe kabu mwisho weza ile ila yebo onayone ya tano muno ndo monde Mheshimiwa Kilonzo ine na kanisa ni mungalekosia mwingi onake anena na azimailio muno na azekana 2027 ni sawa twithiane ko etha ni 2027 na iye kule yoka akamba igide methito maisi kumia Mheshimiwa Kilonzo Musyoka au ngame kipela cha president na ainge bana wa magweso kona simu na kutuma SMS mayaze Mheshimiwa Kilonzo au ngama o tukamone kula inde peke ndukimwe andu amo methitwe maike muno ne monete makinya make undu methitwe nginya mwakane wa 2022 sorry okaze no kungama aya makungama yukicha Mheshimiwa Ruto kwasekana mupinzani wake ni Mheshimiwa Kilonzo wa Musyoka ni kumaanisha kana Mheshimiwa Raila Odinga kwanze makane lengi yuno kumukwata ba Mheshimiwa Kilonzo kana no kutwa support yake ngale koningi kwanda ya bitikilie na mbea na pe tam mwakilishi wa UDA Kenya Kwanza katika show hiyo mundi ukeo utumia na itaumieku ya Kenya ni a third world country itaumieku na President Uhuru Kenyatta and declare Kenya to a different level of which Kenya remains a developing country. Yende na kuya. Imgwe ndo seo a correct chuno ndo kweta umia ata umatana. Now, kilango na kwasia ni kindu chambe. Siasa siekau. Na ene mbwa po uwanza, yuke uwanza ni cha siasa matuku maingi. Payu, pama zagu. Umunde ngembwa nina interest ya ungama kivila plan. Yîendeeye na bumbe. No niku profile we. Ngaze niwe. Teti langi. Okay. Umbetukizi. So point number 1. Ko chances za hai muzumbu wa Kenya William Ruto. Pe message ukuno otajia Kenyans muna luwe nyanza. Kana ina ungameta bwana wenu na system na kila kindu na muyande. Ndete na no twikie mutumea. Puitina nitakunie maundu maingi mbika prime minister. You nenu pandu pa muthimuka nengwe mundu ungi unoitwa Kilonzo wa Musyoka no nyena unongamya mwana wenu no munzizia izinetwa naimba neo message imwe Ruto ale enough unoendo ikila pandu katika Luo Nyanza we zaidi ya
this 14 base ni wanyumia kula kwith the main key challenger Kilonzo Musyoka kwitana na icho kitumiwona yenda no perception ayendo push issue ya Musalia Mudavadi nikana wize the whole of Western Kenya you know strategy na hizi yaza ziulumu no by the way the whole of Western Kenya speaker no dia kamea ndi munengere mwana wenita speaker na mwana no ngetyo mwone mutwikize minister na namo sinana ngakivela cha prime cha cabinet prime secretary the whole of Western Kenya mandondo no myosa nondo azizio nondo wende na ukona siasa sukali ni siasa ziulumu no gethia ote wizizi ndene monondo izizio kakwati so in this case my party leader ni wane no monde na netukisi ona nenie malele I think no kwenda umela na yumela yuna azimio teimana tena emgani chagua ni Dr. Stephen Kilonzo Musyoka versus William Ruto come 2027 Ruto iwe umeleta na nje ndezu no mnyene na baza or you are almost 400 meters away no sembeta itumia systems sia serikali lotongwezi so in this case ne vile time gana strategy nge nayo Dr. Stephen Kilonzo Musyoka ndakete lembezi yako ko ne wa Raila ni wa ile te kutibu akajando akamea die kamataja kamea even in the last election kuma 2013 niwongama na Raila Odinga for all these years ko akadia ketawe ke marketea nondo aendete tazimio na these aendete kwa base stronghold yo you my come opponent you know athivokele katatu kana atwaitwe you yeza ukaimwe it will not be equal peo section Îkûmbî ndi ko no azimio ni kwendo come up na strategy very watertight strategy ya ku counter kino candidate you know Kenya kwanza wendesi otherwise in the absence of that siasa is siasa na siasa ne presence ndukagengwe mundu withia atiuza kuweno yeka lobisi newe kalaibu yoba hata hakuna kitu kama hiyo enda kwa raia raia na embweno ndo mana hypothesis ino kunene aba sisi what happened in the last election tunatembea watu katembea na Raila tikamwe watu kaima singa tiko kaneba tikaiba na yulu kaidi aidi thomo amadukwana neo saizu Ruto akunite siasa kuma kwacha mpaka wizo karibu meetings karibu 15 baadaye no betukizi na tiambia kwa ziaiti ni mwezo na wa system hakuna system itakupatia hiyo system you ni wina kwa unitaileta come up na strategies nzeo ukethia embwa ni nini ti kwa yange wa Kilonzo la toka ba ukamba nikwingwe itise ungama kamba ungama nake na in the process ngava kwa tegula izuni ila siasa outdated na twekona juu nokona ndo very independent nange matezi amaita exist amaisa kwa ba ukamba so I think the take a map na strategy to no counter these other strategy and we will do well. All right Mudwe Mose twevo mwana nyozu wa nunewe president ndo nanendie niwe mheshimiwa Kilonzo ndo ane na muthenyani umundi wethikisia DG ba kwazekana hizo strategy ingi kwanza siasa si sukali tumeanda twezu na utachene nesa nikweza hivi ope tukiwe this we ona the main challenge 2027 ni mheshimiwa Kilonzo kwa mheshimiwa Ruto ndo mheshimiwa Ruto mwene no tangazie kyo azizi enda kona mheshimiwa Atinga hadi ongama inge 2027 kitumi chake cha kunena ni wa kesi ende kiucha mheshimiwa Kilonzo ndo ne wa ba kwitwele metani wakamba ngatu kakinene na tukatita kutsisa ne sana metho mark ndini mark siasa you Erastus ni wewe kila DG wa nena ne sabcho na keva ni wewe tenya uimbe tukesi ona before kula ikunwa netu ikaleta baye kumbene na manzo nanga mulaumu muno nundu ni mometha abakube na Kilonzo na siendo ila matabasi ya Kilonzo juwe thikise kila DG ba ukunena uimanya ju izune ya advice la mamba unenga Kilonzo ju ni enda to interrogate kila kiende oyu nikienda tumanye ni cha Kilonzo wa ino tabuga Raila manati ndi anguza nezia ba na Ruto ila manaendie secretly ba ya Mombasa maeka landi ni wende yu Ruto ni waambie uthi Nyanza
akathiuka Nyanza akasia hii nyona nina support ye Raila nyena ye mundu wa Raila lakini umundu nundu nyeninye president Raila ni mundu wakwa na hii ndio immediately yuke kati ukine kikama tambite unena Raila that immediately after uyona Raila au milete aziti ndi mundu wa Ruto lakini yuke unde ke yochona lakini yu andu Kalonzo kiuma yene na no kila cha kuniki Raila azemba kuna handshake na Uhuru Kalonzo mati wa matani nanye ndinda ndabiti yakamba Raila ne webithila Kalonzo mo na andu ala masaraundi te Kalonzo maita basie Kalonzo kindu ki yeta ngotabie ubwo wago Erastus Kalonzo wa Musyoka nanyeta ni mukamba nenda muno mukamba asuke Kalonzo wa Musyoka kindu chambe ambe kwitikila pyu kana Raila ndike kalende netele kwiza kwiwa Kalonzo tosha ni Raila nambe yukwamba kukila oyu undo Ruto ukuinyanza akemandia kura nyendike kwa ati Raila ndike kwa ati Azimio nikaleta kuteke ndukita wa Azimio ni Mombasa ngemandie kura nukile ni Central ngemandie kura nukile ni Nyanza ngemandie kura kiuno chokitona kuambia kutethia Kalonzo ambia kuipopularize lakini candidate ya Kalonzo ya tinda ipegieto bamu na Raila na ni utavizia ba Raila Amolo Odinga akaumwelebene nikikuo Raila paimungu kaavuki kwa nini malamea na wasiti atie lyo kizazi kimwe na kitu akitie lyo kimwe Raila inoke une tu abikia Raila imani niwo na you long as Kalonzo ake kala balabe Raila sienduta kwesa kubetangwa Martha Karua atwikivye running mate Kalonzo atwike ni wekivye interview na abanuka na Martha ni wabita hizi ndo saizu nduka eka usiona na yupandu pa andu ala masaraundi ete Kalonzo malani lesson na 2022 mama nye yukeva ni twesa ukatuoko bikaba yu pala twelekele ni papa duku zaidi nundu niwezi mundu emuono wau na wono wau aende kusitiwa yu kita hivi ya ne kala munonda sepa sivitali uno kukwia ba yu candidate ya Kalonzo ni tono kwa nundu wa kwikala ikiye balabe Raila na kini Raila utamuvalue okay yes ni movyamu na mundu Moses Muinde Nelukisi oneni wa president na peke ndo chaguzi wa ni Mose nube wandu naisie Raila ni mundu wako nitunasinda na lakini tunasindie ndakwaza nene nasindie president asa nitunasindie kivela cha president na yu oneni wambe yakukela kana no withanzia makana lengi kila cha nene we ba ya Mombasa no jo chambe kweyumilia na president ambe yo chumilia okabola kumaanisha kana nita kwanzia makana ngine tamakwate yani kana beke no mewani cha kuthukuma makwate yani akatumete ta handshake tutumeze tweswe handshake no with akiliu ki wase ki utaalamu wake uteti rondo muno analyst mutata muno kutsitsanja zaidi mbewa ndo alangi mbewa ateti nweze ateti mugezi aziana ngalekwela yako nani mozewe kuzi ngalekwela yako uiona kitu kipangito hata kindu chambe na niasia halama mbitukuisi ba mala maingi ninaisie mheshimiwa kana Musumbi William Ruto ni politician smart na kuma kunewa kula moi wanana mwaka muthelu nituwetete baka na ndaye ka campaign aya ndio nakuitia kula na strategy yake etumia boya ila ni entry point wiki ya ndito ondo twi the religious country kuilo nena ndito ya ngai na wi kanisa no attract ya ndo muno ku isu ni kindu atumiye na no wonete kimotetheti wasisia niki usiokete luo Nyanza muno na isi William Ruto ni mundu shrewd ki politician aende na kwika masabu mambisi la ya munengie kula 2022 kula siake sia 2022 nda sinda na manchi ni nene asindie na gilima aneli na 300 na itu isipe tana uti ya inene piu itao kileka kuna kula uwa sisia undu ende na kwika masabu make
nuende na ufactor andwa matangu ni mata kuna kula maka amo kuna kula makunata kila kingi wende na kwika ni latu ita kwa isungu engine no ende na kwe kulia ngasi ya kiemani kana ngasi ya kula mbingi kiemani ni wanachao kou ilo na hivi western ilo na hivi Nyanza wanawazia appointments yake tuke kwa Kilonzo Asia ilo ya shaoli wasizia appointments yake ndekete appointment na 2022 in mind kulasi yetina ito appointment yake ekite na 2027 in mind aende na balance card yake sia gilili nyongweli na Mwanza kila kingi kindu kitu ita presidency kanala we were incumbent either na advantage bingi mono mundu wenzote nasyo kindu chambe musumbi no nenga intelligence kila kwa cha saa 10 hata na amoka intelligence za mesa kwake okay kulo we wetanga masitwa mando ndo nena undu nyingu nena ene la utita insider information nundu nuate ya intelligence na alamesi protocols ya system ya serikali intelligence leo ya mesane kwa wete wanzeo mavuku na alamesi system si intelligence mundleta ati ya no uwe weka ati ya ikati ya mwaka huu ikati ya siana siaku kula maandi ikuambe okay intelligence ya presidency that is perfect information undu kwese kwikalandi wasie mheshimiwa Ruto desigla kiende yonde nundu enandu mailite mwete duty bound okay na kikatiba na kimeo kwa masabu make nwende na omeka nesa na ni asia ketha kima nikiende na kushift kana kweka ni wisi nundu no kwete intelligence kwa musumbi with advantage si ulumu no kute mundu kutea okay tuke ba kwa mheshimiwa Kilonzo ninawiwa songia nona sia Ruto yo aweta na atheka ondu aweta lakini nandu maitu mwakamba no nginya tunanyola wago yes kibila kitu kwa chacho sumbi kinditi na kibila kicho sumbi tuika ate wani mundu wa tukililo mesa kibila kicho sawa na bina na la meze siasa sito si rules o prayer rules ila si ukunenga advantage na isio Ruto wende na play etha Kilonzo wa musyoka no kwenda kibila ki no nginya aume ngwata nione ya Azimio ndeiza ukikwatia ngwata nione ya Azimio niki tuzikila kiende kwa Azimio matha garwa iba lengi to iliba to akulandi matha hii aendiye lona umilile ba nakirata kamwene kau keto kamwene tubo no kilimelila witha we mutundu ukalea kumanya kana unetambia ito siasa kwa kwa ndola meka analysis no ile kwikulia ikindu ki ni chao chumie ba na indende yacho ni chao chama kila dominant cha Azimio katika kiimani ni Jubilee ba Sabina Chege baiba ni ani sikula siaki lesi katika chondoni chacho cha Azimio wasisia Nyanza ibilama western ibilama nengetwe amusalia na wetangula ni bila ngito ibila sino ito wake siasa na mheshimiwa Ruto ni omile na asia enda unenga Kilonzo speaker na ale kuketha nutala numbers na wasisia western wele western mai complain mai katika mulengo wa Azimio na twazi Kakamega yonene kaunti la nene na kikula na kikuni wele hiyo maita tende kila kingi twaleta kwisisia ni weekend Ruto Nyanza kwaende yata nitwonie kwi turnout yinene muno ala twasisia turnout ute expect akwate eku lakini kindu like significant ni kana governors kula uentie mabindi zeki ama twenda maendeleo
niki na itunonete vumbi yange Raila yenda kwasia dakaiku lakini no bindisia na wasizila musumbu waenda kilioni tachu tiwo mobilize ya andu ala main ground muma mobilize ya ou tana utino ndo asia immobilize ni provincial administration yeyoka provincial administration la musumbu o control the county commissioner asuni momake ou tana utino immobilize we no atongo ya loko ou governors na masenator mayor na role nene katika mobilization yenu. Okay. Strategy na DG wa weta. Niyo mina. No ngitha tukaelewa strategy ya Ruto ni chao. Ni wisi Luo Nyanza pengine kilio chonze kiikeka kwake. Raila aliyekwenda onake. Lakini ni wisi katika ando wako koma namo. Ngokwata kula individual. Na strategy hiyo atumiyo kamba kula hisi yake maaneli na miongo. Ngili maaneli na miongo tatu wakwatie ba. Ogio kamba maramea nata. Ukamba akwati 250. Na ni wese kinde kwa tokamba uonde. Lakini anda yu tuine. Nakatia make sure bana alika. No gila kula siana. Tano. Bana alika no gila kula meongwele. Bana alika andu meloyo kwakwa nye. Ta Ruto. Kiucho ende sinanza. Okay. Na ndaka leo bokela nakula. Kwa leo benduka unakuzi zito ni benduka ona Luo Nyanza ona Raila esa kuungama eweka either wiza akaumuka na kula bingi kudilona kwatia ondo na omoke na kula kapa okay kwa strategies yake yoro muno ndiji wa wena uno nginoka ambisia kuelewa we aendese chao kwiten nikaenda omande response yaku ni miau etha ukuitikila ukaungama nake na ndo ziaza yake ziwe sie sukane Tugirwa kwako haya. Dada mbogole ya kule yengi. Yambe. 2012. Nina ndaki wela chaya. Yes. Mheshimiwa Kilonzo vinda yu ai vice president wa Kenya. Na yu ambeta. And irana ndio vizine kwake ayoze thangu. Anzore la yatu angulye we umeta ba. Na mutabya. Ana mutabizie azizia angule na yumete banoi yukula zia ba ukezo ikwata ambeke ange na muizi na muyai chuni keto na imba kiugo chu cha bala numete lakini in terms of kukuna kula andumaya ta ni sema kana ngakitila ni chaendi ondu chaendi na neso kupeno certificate ya newa mondongi lakini nondo ando ina mesi ninaza kuiwa ya ta member of parliament na naimbunge peki ndo cheki kieni na very senior intelligence officer in this country tiliende na wazia peki ndo ma suspect ya lakini mabindeti handshake ya Raila na President Uhuru Kenyatta immediately after elections intelligence at some point in the meza tia kendo kitwika ati yes when anybody that is not true na yu mondo maize nondo ila chambi kuma kana chambi ukambe the early hours the same day chambi ukata ta ruma lakini wewe the ni meza nesa ichagua ni meza kila kiende ila Raila waamini umela na Uhuru katika nzawa Harambee House. Ola andala ina mama hizi siasa iko na moyo. Nondo Raila ni waikula kwa Musumbe. Kilonzo musikokola ni wa mûnini wake bindaju. Aile ndo mandaruto maka getani. Onamo. Bukwa. Siasa iko na wata. Na yu ando takana ni atakana ni hizi siasa lu bitwa dismiss. Ola Ruto no nazi otweka Musumba ndo atweka. Is the president. Is the president. Point langu enda kwa zinaenda kwa ziali. Point number 1. President William Ruto no kweto profile anenge andu makenya andu ala we mundu lo nona my little sinda. Wamwene ane candidate. Na kindu chu kitewa andu makenya kizobika bandu weze there. It is like niwe wagu. Mbirgizi
kindu ki muona atiki matakio sleep kibetange kula kwa William Ruto, that is a very big lie. Tuoke bayu mheshimiwa buko hakimani no ne bo wa ngokela buko hakimani wethukisia mheshimiwa Rigiji ula ni deputy president kwa oyu ainena no kuthingirira no monde asia no insist kana shareholder no lazima nondo we mwene anenganite 7% akema tumwe kinenganite 7% kwa mheshimiwa Ruto na 13% iswitialite no kumemanda atwika 2027 anengane 100% na evingilela kana serikalini rondo mose owetie mena 47% no kwenda kuongela na kama mheshimiwa Ruto yaze nini thukuma Kenya kwa yana ni wonde kunena kindu cha muthembo so ni primitive na kihelete kunenwa no withe kwanza makanenge twilika kana kima ni jambe kuslip pepa mbe kumela crack katika two leaders ya nondo netuonete ba Kenya tuye Aeni muno netuonete mheshimiwa Ruto na mheshimiwa Uhuru ondo kwa ndie choka malea watu ikabana uzino obongo ende muthia chesa kwe yumile pio no withe ke jambe yokwetene na mwana ko kambia kumela nondo mheshimiwa Rigiji ine no mondhengi ni mwachekana na mwesa kwa tuinena president eno na kondi neno ile tuendo muno we are buddies na we are good friends na bottom line nekana tuenena kindo kimwe si azile itawo ke wise ya ziolo muno na aka Erastus ngotaje kindo kimwe nini to on this study Siasa ziamde for some time and you will be surprised on katika thesis yako part of it niende na ondil na that is at PhD level niende ondil na kwenda ziza Siasa ziamde na kuzizi au mundu ambe Siasa kukopi kabu mbweni Kilonzo ambe yata kumazi ikulo na how did he come kumazi ikulo na by the way sikulo no kayo monde ti pandu wo expect nitabala Yesu bala umie nda paja expect hapo mutongo lakini beza mwana wangai now see look as you matter as you at the top of the politics of the country. Yes. On the other same na mheshimiwa wetu William Ruto kila mwendo kotabia ni ndio na pena hypothesis ile ile na ambe si Yîendeeye Bomas ikathela mwana wa mundu keziasa athele ugethe nduka mwiwe na mwana wa mundu na chances are ethikizi ngutabia ningutabizia ba now Siasa hii sia Bomas ugo wa succeed shoot Kilonzo amusyoka to the top of the politics of this country inde nezia minadi kiji just ye mod ya mondo either way I can tell you inde Bomas ekayundu rikiji ukwazi Kilonzo amusyo wakwe zota byandu wemba pena vita si ye mod ya mondo either way imbwa wizwa Siasa exit Siasa nezia rikiji Siasa uziona ba Bomas either way nezio dina mwana wa mondo that one no kambeta ba umbe aide wanda bizi now kino kimwangu utabia kingi musumbe na mûnini wake ndio na Ruto etikila atwae mûnini wake undo natwa iwe ne Uhuru ndio na itikila nondo no na mistutiwe ugo wago ni coalition ya ito ya Azimio kwizela ula kwe Uhuru chune kendo ngona atetekila nondo Central Kenya kana Kimani ana mistutiwe na mistutiwa maungamana ake to the end ndio na chu etekela eno engemwe tha ukitu nikenda mukona ata in fact iwe kangutabi taika ninya Kilonzo amusyoka we Uhuru ndathi nini William Ruto ndathi luo Nyanza na kwa ndimanikane onembe ni itite kwa manari kijite kunda chei na ndiliki nditinye ne wata mindian but we make sure ne chomela mindian makoma ni ekitiwe kizi ke nini use ya ikoloka etiwe ne secret etiwe Kilonzo ile ana bikiji ile hata ina koma na lakini imeze makoma ni emanyo chi na umabwe ati mule ati kemana Siasa yuko na okay in this case hypothesis yako yambe no thimbo no uo
Ruto no kwenda kwatania nthi yonthe nundu wa demonstration sila inaikuo nundu wa ciendo mbingi mwaniko wa nthi lilikana tumite ndino historia ya tumite bandu manezi obika bandu mazia kwani si Kenya tweso bika bandu tazimio twa profile companies na tazia yesu tikatumia ciendo cio twaendea yeso bika bandu tazia azimio ni tiendo sisi niti control half of the country ciendo ine ciendo very dangerous kwanthi nundu indila we andithela na sibo woi koka yoka we president wa Kenya no embuyo serious endo kukwatania nthi lakini on the other beat no embuyo neta mûnini wake Pindia ekanaonekaneta ngukiria Western Kenya nikana in the next election ahead of 2027 and on the member mogie mulengo wito na ithete Yîendeeye ate imosa ate imea ibinda yu tekembata bindu ye mwao tembe na prime cabinet secretary officially now itamwea katibane na teka mea ciana ciari ite sobete na teindika namwe na mino likata mwako wakele na guo koselela buyu mugeranga kuthina no itha mutumite gemana kamwe wenda go consolidate kema kabisa so siasa ini siasa ziulu muno niko wewe ndikuya nondo ni mundu muini muno katika wipe ni just a neck member ndi mundu ndi level ya ku advise mundu ta Kilonzo na andu anene na andu asom na andu mena otweka munene mau mu advise lakini andu aziyu magali ka umatajia megaleneza ma evaluate kindu gikiende na profiling ino muzumbe wa Kenya wambi yana kwazia opponent wako wa 2027 ni Kilonzo wa Musyoka kindu chuma ikachose so lightly na masisi kikaete mungawanyiko azimio kana azimio pembe peandu maybe they lange Raila wembwe atekwage otiona tationa ake babindiki siasa ini siasa zino kola mama asante mheshimiwa mundu Kilonzo naona wewe na matukwa naona vinda kane nazi discipline yaku yaende muno twanengaye mheshimiwa mwana kanena kamina inde matukwa wekilia kanena kamina yuto kwakwe mondo ni asu welukisia mheshimiwa Ruto mheshimiwa Rigiji welukisia DG ndo wake elaborate ndo wake elesia kwa withiano na kuyana nake na kuyana na gudisi uiona no withi no game yokotha kwa no ziaza zikotha kwa kana ni real Rigiji wene kwanza maka nenge tamambi Kilomo kutua makanda Kilomo eta wambie no zemba laini wake kindu jambe shareholding na kuthoko ma Kenya wonde kindu jambe DG na mwenda muno in fact ndona ni kileti une kesi ni education ngeducation aikuelesia palandi ya Kilonzo ya tilelelo na kuna wapi undu Kilonzo woza mabu akamutsolela akamukululela akamwikia ndono weule ba ko kaumya ba ni wona yule ngota yekindu uya wari gijiti kumanda kula si Kenya yonde kiuli ni chokindo andu matese uya wari gijini kuete kura ya Centro usutu ni wewe yake uya wa kuete kura ila ingesi ya ntheo thene wa Ruto na yuke thiomo ke yetha ke the same nzia the only nzia ya kuete kula si akimani ni kumea silikali one wenyu na ningangana mulikebu inyonde isuno ya nzia ya kuete kula si onde bandu bamwe nzia ya kuete kula si Kenya si onde si ambaye onde ne ya kwasi ai mbaye si onde si silikali ni baimbaye kufekwa kuzindelenge na ne lokoma Kenya onde isuni nzia ya kuete kula si Kenya okay kuno ngina tukambo separate we wa kila mundu ba jitu esike tusioke ba ingi jube be Kilonzo wa Musyoka na kila mheshimiwa Ruto uminionena as a competitor wake ni Kilonzo ekana mboko taya kindu kimwe nyebe unzo mete sindu ile kindu chambe mheshimiwa William Ruto ni wise nesa ki Raila ndeti kila kwathukia Kilonzo na nikenda a weekend kula ila si umeto kambani iendete bala be Raila nunginya kambe ya profile Kilonzo kwitene
ta nyona ninambe iona niwe tukasindana nikenda Kalonzo esa maunengwa kindu kiune Raila Ruto kila kasi ai kwani Raila atinda atha ukie Kalonzo ata na nundu ni cheki iwe nthini wa matumandu na mitwe ya andu kana Kalonzo niwe competitor wa Ruto Raila akasia kula mbinge nundu wakiu lakini yuna yoi Kalonzo akaprofile wuwe nola Raila isi wakaingia ibendu kayona ye nundu Kalonzo ni wa profile wuwe na no kibackfire eka nive tange eka mathina Kalonzo chukata yuchoko yusabu ya Ruto yega yamba ida yela isi okay nundu Azimio ikwata kula si abandu ta Mombasa nundu wa Raila na yu mundu ta Kalonzo akalekanelwa na Ruto bandu ta Mombasa Ruto ne woku ila mbingi Kalonzo akalekanelwa na Ruto kundu ta Western Ruto akule ila mbingi nundu wa musalia na weta lilikana kuma na kuye mbingi nundu wa Raila tio ndo wa Kalonzo yu Raila akakitaadhukiwa bo akakitaadhukia Kalonzo tia imosa 100% lakini yu mosa ila mbingi okay yuko iyo ndene sabu zikietwo kethia Ruto ni mwana siasa wikalandi akasisia pro and cons ne kocha thiu kiuko na in case kikae mauthiu nikite pia na chochoka ngalino enge na chochuko okay yu eka yu ni kinelende wa kwita agumala yes mala akamba maitu be kindu very important gwenda kumataya na kine ndakilike matuni ma andwala ma advice ya Kalonzo nundu mheshimiwa DG wa atu yaneza we ni mundu munini kwa waiba na tiuma wa alama advice ya Kalonzo lakini ni komanangite na andwala ma advice ya Kalonzo omoko manite na gyoba oba Îkûmbî na ngamuda yaneza tuliende na kuba yikindu chambe ni manambia uprove vaikindu ki exist yakita wa system izikita either sionge wasiamana nundu ketha ebanga nezinga ukwepe kwoko une musumbe ngina matiangi ngina wesa utu ya nemoye wa indi maanisha vaikindu kita wa deep state izikita either sio story kuyu Kalonzo ndaile kwisa kwikala muthenyomu akambia izile bekindu kita deep state na kikatethesia Ruto we mwene ni shahidi ya kana vaikindu kita wo okay. na kindu kimwe DG wa weta important ni kana bai mundu ukanenga ne kivelo una moko make uai Kalonzo ile ndi waite uwisa hanini nuno ni undu Ruto uno kitiye kivela chungi natu ike waki kalelo kukua mundu ile kivela ni chu kaula wa ile ukita Kenya Erastus you advisors ma Kalonzo ma ile my money my no ni kaula Ruto uno kitie we nikenda ki kalile you manya we up for kautosu you okila tu kite mudembo so na tukakwata resistance yangina kuma silikaleni nundu mundu la to run against ile silikaleni kutukakwata resistance gina ya silikali lakini ndukakieti ya gas Kalonzo ndukatato kiasikali ala meutuikizie kiwuki no nyeo tungangane piu undu Ruto na nganganie ngina tukakikalile advisors ma Kalonzo maikwenda umutavya kimu okay. maikwenda kumwya kimu na juko une botwa yes ya nundu menda Kalonzo kale ustaarabu ndi wokita isa ungamukita ni akosa maiki akanena ndeto ile itatu na yua yakako ni wakula ni Kenya yonde akwate no bungu no chukite iwe no chukite iwe kiyukitwa na no bungu kuyana na Mose mundu Muinde agudizi wazise kiyutaalamu uyazi atakawizi ni political perspective ni ase ni dhirone consistent ba na ndola matu ithukiasi asa muno ndola ma supporters ma Azimio sangi mona ta ni bias lakini sengemeza wazi wa UDA peke ni wete ba consistently kuma ila kula sia thelile moiwa na mwaka modelu dinaweza kuona indicator ya kana Azimio ni mekalendhi mekela tuita post election analysis makuli ni chau cha bitisipa twase kebila ila nesi kuka inaumia kundu tuna expect ya inaumia kwa achieve engine wo anjoli
inasio kena uma kwa ndola mai katika ndini yase no niongewa sina ikumi ndiane kuitwika mula waina internal security la ira system TPS twiko na kendesi kala cha ndenu ndaibo ayate ngiwe kando na kanjori nuna wetia nasia ilawe wakula sia engine maitu maiba akakulia itwina ubana how it is taken care of esa kumanya kana bai of road later na DG ilawa wetange wasia advisor na ila tu wetange sia leadership kindu chambe andwara ila wa wete kibila na choma la 5 abalukite no muinamo na ela we mutongoi na ni advisor waku na ina kwa device na twaenda mpaka balotini atwase kibila ti right round lengi utungebo huyu ni walita yute yune mutongo inaleta kumanda mundu ungi yes andwa 11 kana twasia keli tuyoko bika yakaratu uko maloka siaje DG ne wawetange wasi devices ya Kilonzo dikwe kwache kana eyes of the devices market kuna mabisi ya kibila Kilonzo ti politician mûnini ndeno yes nundu ni wakale vice president miaka 5 utuweza kuenda rate kana ai vice president miaka 5 na miaka sui 5 klaro that we kuja ni haki chao chaki kilonga munga miaka unga madamu sumbi na ijua Kilonzo aweta yeye ibu kwetwa interview na ituka ni wabalukwa na izegula sisi ambizie kwa yabu senate lapika leta na kama la mengine wa ITMI kula bingine ndo mistake sio meki yeah na ba evidence ya kana imeka lele makai correct umunde twazi Kilonzo ni wasia niwe wa wetwa kwetwa kuku mean anything katika actual campaign na actual election ya kila chosumu kindu chambe tawe mutongo ni wende kwitha a mind of your own when whether kwitha na msimamo wako no yes and device smart nesu ni your weakest link ya mutongo wa wiper mind yake na stand yake we mwene tamu na desire yake we mwene to kwenda kuja kila chosumbi tuitona kwitha kumela maizi asimio mwaka ni wathela na mbato mwende na kwingangisia tira wata tuline twa asimio na ila DG wasia bomas ni kubeta na mundu niguo na ina weti ye baila ingi na kale bandi nasia no kwithiwa pekiwe kakanda mesani wimine ni ase soma article ya Wenganjo ila andikita yo na Wenganjo ni kamolo Wenganjo ni insider mundu wani ya Yîendeeye na ni lawyer ni constitution lawyer ni waisie wasisi ndio Yîendeeye bomas ndio mamini unaena nia mali treat ye makandika report sindule wetu webu ni sindu inaendie kutwika nita ya nzama ya ubendo wa katiba nezitu ya njenda yo na sindule ina tebu webu kedha imenza kuma na sio baikindu kito no bit ni sindu ni piu kito no bit yobu pate referendum na Wenganjo yake ita narrations mwaka ni wadhala kwa claim yake nake kama sababu ma tuitwika ni tu pika level ya kuiza kwika amendment ya katiba pebinda kindu chambe miaka na nemenini nundu i process dile ukuambe wa miaka ile kanitatu kindu chake ile ndindi na mbesa sia kambi uni analyze la kasi you uyi yange wazi ya kufund election nundu referendum no mana election yeah na election siru ni expensive thitha ye binya muno kindu chake ile i procedure ni kwamba challenge wa ni court nundu thiripe kwani ya court wo uwezo clear ando isio ndo tukeweka referendum sindu la monene aba itwike nito no twika chiko mbiso ne yitwa kwa mwenende be matambia maasa okay na elewe ni kubeta na mundu twithe careful na nitunezi kuona na meka nisiendeto buna
Asante. na ola wa secretary wake Eh. na wethe ande to isu ni ciate ya ivo kwa tongo wake nundu yu ndetu ila manane na lisiebu na ndola masisi social media pende to right we pandu we na ukabiko kethe ndetu mundu alite unene andu na ndetu isu ni na bititenzi ya kwa woni wakwa na pengine ndo na imo na mwaisi max kondo munene Okay. kuila me usioka bama keke sindu pandu ame kwa tisi methe meke hapo Okay. nundu ondo diji wa weta nibo bita na mundu latu tese no uloko bitwa nake Lakini imbomas ko ketha itwanda kibila na kamba tu yombani ketha itwanda kibila ina izio ndu mabendo auta mwata bithia mwaya mai mwibendo auta hai asante no ibendo wa magazio la ndela twamba obendo ota tuthikula kwiyacia ice kuinyu mwambo kwati ni na bendo ota wakwa ni na ringa kwe yengi na ile bwana muzezi ni kilungu cha kombea siasa yani mubya muno kwa kwenda kwati yani anaitu nitwane na o isa plus na sisi twane na sana ndateka siano ndo na yuni enda kuonenga mwana na kwisethia yani wa ete mawoni maku bano kana wa kulie kule yulo na nyabitu ndatu twaisie lilikana na watu atie kusila mitandao ni twa mekumu kanili ambia na mtandao wa X ni @mutongo TV ke @Erastus Kithuku na hashtag ni kuombea siasa semba wa YouTube subscribe ni Mutongo TV Stock FM official to live then wa YouTube and then wa Facebook ito ni Mutongo TV ngona hando alama ende na kuseisha mononga le kuensia Facebook na kale kwa YouTube na page ingi ito ya Facebook ni Mutongo FM na namba ya simu iva ukione kwaku ni noti muonza kenda nyanya muonza noti thandatu 0799870066 ko kanini ambe ombombanesia nga metambo yonde ya kwasa simu wako na simu kendo chambe these wa TV kana radio yaku na wenda bya weta wata na Ûyîetewa wako na simu yaku kandi sio kalela wako na simu these wa TV kana radio ndabya Ûyîetewa na weta wa ata nikenda wote wete mawoni maku kana ikulyo kwa atongoi alane namo muthenyane wa umundi ili chetu kenda imwe 5 ni namba yetu yote mukuve vatende vi imwe kwa imwe betikiri nambie na mutandao wa Facebook Ronald Mbithi Yasia ni Mbithi kuma kalimbebo kitui ngedesia atongoi asu woni wakwa ni Yasia DG na atongoi ala ange tuthi tuone president atambuke ukamba oundu na atambuke Nyanza atwete maendeo va ukamba nake ungi akasia etawa ndiko ndaka akasia ngewa ya kuiva koti ko indeto manyie na kumatene mbai ila itana kuna kula mbai ila itana kuna kula yetia wa o itina na yuruto alikane nganete uya mbai sionde ate ukulia ala Masaku ye be mundu Samuel Mutinda in from Mombasa Likoni salimia hao wageni wako mwake those yenda wete ngethi Gregory Kilonzo kuwa opposition sio direct ticket ati atachaguliwa president for now aingie serikali atuletee maendeleo charity begins at home angalia vile Luo Nyanza inaendelea na Western Kenya for now we have 2 decades in opposition na tujaipata kitu central mbuzi ulala kwa barabara za lami kwa lami central kwanza makana lengi naonike etikile ndembete muno ile mbata ya central na kwela mwingi mbesa mutala imwe kwa imwe azanti muna ndiko ndaka Mwangangi eko kwa ndeto syako na akakuna makovi muno Charles Gilo President Ruto ni political genius Samson Musyoka tunene isanzu twekei tuteukia kindwe andijitu kuma yoswa ni kampuni ya Kenya kwanza iende na yumono uzwa mita kampuni na kekana viji yasenikana viji vadri vandeto sia go Kilonzo au ngamewe mwene atekwe kwa cha Raila nondo Raila aketao muchezea Samson Musyoka akasioka ingi akasia tongo ima ukamba alani shareholders company ya KK Takawaya na Moses matete ya mavumo nondo vaikendo chona nwa kikitwa mwaka usiwothelile ukamba witu Peter akanabeni Peter kasia Erastus ambia deputy governor sisi kama wakamba aende atafute kura mapema aende kila mahali kwanza atoke hapa ukambani tena ajipange mapema azunguke Kenya yote sisi kamba tuko nyuma yake tafadhali Kilonzo atafute kura mapema kwanza
atokane na Raila. Justice Waiter ase tuned mwikali Victoria uvo waku bwana Erastus ni museo munoti waku mundu uyu mwikali kwa ngulile DG usuwa Masaku niki maungamisie uya athukumi amwe ma Masaku na methete wiyani ni ala athukumi matukikana mena miaka mingi matakwata balua cia permanent niki mwaungamisie athukumi asu na ila Ngavana wa Vinya weta cia kivila ni waisie paimbo thukumi wa county ya Masaku ukavuta wia niki mweke o please Erastus ngulile DG nazo matomani wazuno ndwazi ato meandeto please anono DJ abanono kweta isonge ekulu Yesu Steven Munanu easia wakamba sisi tuko na shida 3-1 hey we are not united. Anasema tuko na shida tatu. Number 1, we are not united. Number 2, our problem is Kilonzo asikie rais. Number 3, keima na kiweu nicho getumina. Anyway, Kikuyu community inaendelea kujipanga. Sisi hapa ni atujui tunaenda aje. Pekendo kina wetu ni Mwangangi cha kana akamba to kwata na 1 million votes si vamwe si kaba kubeta si nusu, lakini shida ya Mkamba ni Mkamba mwenzake. Mimi mwenyewe nitaacha kupigia Kilonzo kura nikiwa kwenye kaburi. Haya tukikwa Nzomo otumani wangu mbetekele nambe DG ando matawe uwo Muthei okay noge kwa mundu Nzomo otumani wangu nombekela nikele nesome wonge Muswe Junior Serasa DG ako na siendo nesa kwa kuweta kalaka uo kana we tia device wa Kilonzo na kana muvese aema aliula uta 2027 kina muramba. Monica Kasiaya se ikulu yako ni ati akamba twakwatana no twose kivila kicha usumbe kweli. Ukulezi mwezi wazungu kana akamba twakwatana no twose kivila kicha usumbe. Tavya DG Mwangangi akwete kiwanza nesa mbesa Mutala na chalo Naivasha ndani Kilonzo asimame kiume yeye mwenyewe bila kujishikilia kwa yeyote. Maotomani elima mudia ngaleko ya Facebook nigenda nilivaya YouTube ni wa otomani wa mundu kwetwa Nsoma tatu Benjamin Mulinge show iko lit. Opposition members must know that our president is a political genius. Wasunu wakeli wa nena ndeto sia muthembo John mwendo yaze nyie nona Kilonzo na manzane na kura na akwekana na dialogue. Okay, Miriam Makeba mutwa DG shouting the truth nakatheka muno egere emojis ya otheka zianata itatu haya kane bendota tuvaye gombe ne Siasa adaba Facebook ni mubya muno ende na kutuma maotomani na kutwate and then wa mtandao wa Facebook ne ngwethe wandisi wakakuo etina wandateka ite kuasa nenda umina na YouTube no se simu na ende ndisi wakayingi babe atongoi na maotomani ni maende kwesela baki oni no maotomani maingi maende kwekwa baande kwa maotomani ma ilite tukende mwitano mundu wetawa Elizabeth Kanyiva aende na kukweki yabo nije kitumito kweke yabu nigenda wese ithia ni wa utumani wa kunwa wiki kila mundu ketha uyembikia no ndo maotomani ni maingi muno tuke YouTube be mundu wazia watching live from Machakos Christopher Sukulu. Aya tuke kwa mundu anasema watching live from Garissa Jonathan Mutinda. Okay kauka wazeka thene geiwetene Sara Kilonzo yazine na vike kumbeni ngedese bro wa kwa DG ngedese bro wa kwa na DG Mwangangi. Aya Sara Kilonzo Moses Kilonzo magedese sister aku na die no wole no mbezi kalawada ni wa wiper wa UDA no sawa nenge tio maundu ameku Purity David ngulu si okay sawa keuni gethene wewe kana ukebolo quality okodo Erastus we uiona Ruto athi Nyanza uiona Ruto athi Nyanza akaze serikali ni ashias alveni mazai ninyi wakulia aya na ke munyawa kazi ya Kenya inaendelea vibaya. Our leaders are selfish, every man for himself. We need some seriousness otherwise kitawaramba watching from Mogadishu. Asante andoma diaspora David Sami Erastus ngedese mheshimiwa muno na wimwe na
Nemwe Sami Guma ko Mwinge Steven Musyoka ninavige kumbini ngelese Mwangangi aende nesa Masaku Alfred Masai Honorable Moses Kilonzo ekakwa ikumbini muno yani ekakwa ya kikungoli we mutongoi ya nake Sara Kilonzo akasema alame serikali ni mayete maendeleo. Me, I don't like this government oh. Otomanyozu Taji Moses Andrew Moya Mwangangi nene na kutumie last ila waiva na kuya tata na vinya ondo omi na ukui wake thangathi mananja ndithi ni ward kana umbete obisini nuke tuyengewa akimwa tutetheke. Aya Mwangangi mheshimiwa ni wako ya uke obisini ni wadi niwezo obisi wake pala we. Aya na hidha nduwezi waka angolia. Alfred Masai we daktari Muinde manyasi na sia iweto si uvuya wa leu to sahani ne tulato nini ko shareholding is real in Kenya Kwanza government. Steven Ngila Kalonzo nda kaiwe aha wezi bado manyama live tuamba ku edit tukezozo mazindo imwe vile makeba kanyezo ati Masaku ndani kombea siasa gelese wa very hampo DG Zakias Murwa ukamba 70% maiko na kura niko Embu tuko nyuma. Okay. Winfred Monene insightful talk Dr. Muinde. Eriko Deputy Governor Kilonzo aendese chao nundu tuemwona ukambani tu. Okay. Victor Mbuyo ngotea huyo jamaa wa macho nne amelosti sana anakuanga fiti. Haya nozune waka ukamwona anga kijana wa jana ni ukweli mtupu bipartisan talk will kill either Kilonzo ngashagwa politically. Okay. David Mukudho Erastus gede atongwe asu na Ûyîetewa Kilonzo ni wa vetie nondo akenya ni mano yene serikali ya KK mete the 2020 tumonye vala kalekelie. DG anaongea ukweli Gidi Bush nugete simuni osa simu kuambie kuikia credit 0799870066 Kilonzo na -1 times 0 equals Kilonzo. Wewe unasema nini? Eco Group Africa. Asante naondo watumani wako. Nondo siasa ni gharama. Kilonzo waito na vinya wa kutembea Kenya yonde for more than 3 years. Zine kuleti. Na kama Moses Mutinda akasema bwana DG waipa mko wapi na Ruto ameanza siasa za 2027. Nyinyi amuoni mko mazungumuzo tu. Erastus salimia DG ni baba yangu na kwa sawa sana. Steven Musyoka hadi Sun Rope 80 million wenye walikataa kuvote. Niko sure ni Kilonzo die ad. Kilonzo the 6th 2027. Utumani wa mudhia. Nikenda nosa simo wa Kenya wamechoka na gharama ya maisha kwani amjui Kilonzo asimame na Raila ama peke yake atapita. Wa Kenya wamechoka sana. Watajaribu leo mutaona. Wakijaribu leo wakiona nataka tujaribu simu. Haya. Mondoi kanini? Kanini? Nienda nengelele simu. Yes, nienda simu seingeba si anyiba 5 itegemea ndo meokona. Wako na simu kwanda ya ese wasewa TV kana radio nikenda tuiwene. Haya, wambe no. Hello Mutongoi. Hello. Hello. Wadi dada. Nena nao. Unene na Nicholas. Hello. Unene na Nicholas. Nicholas. Nicholas Ûyîetewa. Ngalikatia ko kadhiani wandu wetu akalilo nikitoi. Karibu sana. Ni mwilo ele na ni mwezigezi. Asante. Ni nguzo atongo ya mena dimunsewa. Ya uteja mukamba. Sasa DG ni wenena nesa. DG wazia nena nesa. Nena nesa. Na maundu magena strategy zeo. Leto na uteja mukamba. Ni nguzo inena kindu kizeo. Ningona ni mundu hizi siasa muno. Na ne baza muno. Zikilando na mukuria. Ziko kunena.
na kuikala nthi no la me kuona tawe kula ni kwa Kalonzo kiti ne bagubu nake to mama ndanza ila sio mbei matumia makekala nthi na Kalonzo ukevanga tene tukaeka ukita unena ndiwa jemu mzelu Luto aende mpaka kuanza interview akamande kule aitu tukwete ikalange tukwete unene Kilonzo na magoli nuku kuna vita hao tukiaije kila kiende mama nziela matumia atongo yo ndemo kama no ni kindu mambe kuendelea na nini huyu ndio ndo na iba malili mama nziela mekalandi na maimanda strategy zeo yes nukuwena maoni mageno nguonene baga asante mekalendi nani kumbukulia hii mukule iwe mina iyo kuli ngumukulia yako kubito kilanga bingwa ya bingwa na babendu bandu beta wazi imbani ya kwamie ndi meda saizi cyamba mazilanga kukuge mani mundu biseji tropa na kukwe kambo mama ya maudiki ya mwango kwa mazilanga niki nda tukadeteka na be miti ingine yitwa misanduko ya nini yake goko obyo ukita hawo ke chawe kwa kidele laba indizije makwate wanike atukadeteka nundu kwate kumisanduko na yone sumuko no kuosongea asante asante haya ni muvya muno mundu Nicholas kuma ngalikosea kathiani niandoza simu ya keli niona yisi ndo ikunikite nesa muno wesa hithi wako na simu withese wa TV kana radio ya kunikida tuone nenge simu ya keli hello mutongoi hello nene nao nene tena ongela wasya ndina kuiwoneza aye unene tena karibu sana ekumbene kindu kyambe ukethia tongo yazu mwakethwa kila ngwendo utapia Mwangangi mutabie ngei no tawa ni mwana Mwangangi neke kwazie baza na Kalonzo ere no kwende akamba neza atenge Kalonzo na langi mamwekalenzi ambieza valitene yenye kuni ni upande wa Kiambu na sima kwenda Kalonzo muno nimeo mwenda ila kini we mpaka umele aumele na umele no kubikiwa otomani maunu mwaila asante asante makete mononga leko ya theka Kiambu aya simu ya katatu Alex ngile ya DJ okathie tune uziwa kati ya tikiti to Alex ngila aba Masaku hello mutongoi hello ninenete nao udana na John mutoku mananja Masaku kakulia DJ bawe mukulia no kokweugwa ule nuwa mananja kasubilo wabikie niwo kwanza no mwa mubangwa kuma kwa kusawela nuna unavua waiwi na yuwa zaidi ya murango suko kubangalesi wa bito lakini ule lugo mwene ndwaizo sauma haya wamba hayo nuya kwa makuyu mwanjwe ilia sautie leluzu ngindikana kuko ndikangana bito ngalina na kutawada kiraba nini kuko nde lamina ngalino kambani bado aya no lakini ndio timie ne sababu lamine ne sababu ndio mubango to le lumene twai go aya uko nena nyani wo monde yu ukayu nena nyani wo monde we kule cha kana woni waku ni weva woni wa monde we waka longo ito nizondo kwa India uko kwa zona ruto wewe ndio zondo kwa waendie Kalonzo jua bagi sai makwenda ma 2027 ndai ndio humility ndiko mundu kuwa au mbele no wa ruto original milite tupe piono kwa teno gembo ngamete Kalonzo itumete le mese kalen mambio discuss yubo wa mambio discuss yubo zua nini
wa kwimba nuka ngamite na ila ndakesoma bugia wona tuza kwela ba aya no kubiki wotomani asante John mutoa kuma ngalikosea mananja Masaku aya kasubilo azobelo na mewa wathini fulani we miaka yana kwitina nenda zimu yakatatu yuka nini wini yakana ene yakana hello mutongo enena nao enena kwa minalo kama lokena hapo lokena wachwa mubani wa ndio maisha aha ambao ngeze jambi jiyo agethegete bio kwanza Kwanza mwenyewe amebadwa na jamaa na rizia ndombe. Kuna wandi wende ndio wazima na meyo wazima waandika. Wanga ajaye. Kuna mjinga ndio kwa sababu kizuma. Hapo mimi na ila. Wanda ndio mmewa mike. Au wanga ajaye kwa longo ama mbele to maandika. Kama mfuma ndio wanda kete kulo kamba. Tapi wao ndio chakula. Wala banda leo ndio ndio sisi hao. Sisi yake. Huyu bado. Wala bado ndio ndio baba kamba. Jabu kumwambia ndio laila na walongo. Ndio mimi kiwa. Okay. Asante. Tobike bau. Aya, vitangala kwa sia lokena. Lokena ni kwa tezi nzuni ya Masaku. Lokena ya Masaku. Kuma bako lokena divasa muno. Aya, tuanze simu ya mudia yu. Na simu ya mudia. Hello mutongoi. Hello. Nena na karibu Îkûmbî. Yes, chairman Ngelane, Masaku. Masaku ni zikomeka. Iliwe chairman zito agwira wada. Ndio ajabu mudezela muno ya chairman Ngelane wale zikuka kuja mudito neto kwa babu wao kule hapo ndio. Ningweza ka mudito nango kule chairman Ngelane. Mingi ugonjwa kuma kuze ya boda boda leo na mundu wa nduga kwa ekao kwa hapo. Asante. Uka yu. Yeye kipindi pia nikizeo. Asante. Batonge kumeza. Aha. Baadhi kimu alikuja yeye hiyo amesema no. No naje ni mwa ndio alwaje meza na nyingine no naje kwa. Unu batonge kwa. Ndio ni ndio tonge ni atambao ya mukamba. Okay. Nondo waisha ono kwende no nye muzumbi kuke uye yaka ndio wangelekana. Akamba maili kabambi obasuano na ame kwa kiki. Kunye no nazie ni munindi o kumaile kyo mulomo note kwa ni atongo. Wa bika nege ndo kumugena lugenge bizi muno no imwe nenge no balate wote. Sawa chama Ngelane. Kani netunga vile wotiko? Ngaleko nezo ama namna gani? Sawa my friend. Haya, ni muvya muno kwa la mwetha mwako na simona kwa la mwetha mwetu mama otomani na sisi abahanda nambo myana na otomani niona vena otomani ngaleko neno the exceptional and mature political debate you have ever conducted since the station started. Those speakers are emanating highly advanced discussion that will leave viewers with a lot of political knowledge. Keep it up and greet them all. Those are kind of characters we would always like to find there. Victor Nzomo, journalist. Osu ne mwandiki wa mauvo webinda Siasa. Na sisi angalekoni ya Twitter ni ula mutandao itawa X pawiti na uneta wa Twitter. Pe mundu kwa siya mesa kwane siyemani siya iveti Masaku tuned Kelly
vala ithie tande twendete ulika ona tutonyorete kata nundu kila mundu wikivilani aendee na utetea ivi yake kuko muni mwene nthi nowe ukumia mwanzo o muno usu etawa hashtag etawa Ben the DJ Ben the DJ nesisia utumani unge kwisilanga lekoni ino ya mtandao ni wa X ni wake mundu kwa siati hii bipartisan walikuwa wanatuambia those individuals are discussing their own interests, they have forgotten the common mwananchi. Okay, alright, nienda tupikabu kwisila maundu meo kwenye mautumani kuendea na utuma mautumani maku ili itatu kende mwitano na ambayo tumini mukuve Facebook ni Mutongwe TV na Mutongwe FM na YouTube ni Mutongwe TV Stock FM official mtandao ni wa X ni ati Mutongwe TV KE at Erastus Kithuku na hindi haya nitwa vendu wata ingi nikwatie mwethukesia ndiji wakuloma maingi kuu nenda kwambia naku ngone nganatika ile ni kwate no summarize makulu yasu na yolo wa feedback yesu ya mwenende nikenda tuendea na kilungu. Asante. Kindu chambe alama tusiaisie alama twethukisie nendo matungia mubya munene nundu wa comments zio na nundu wa mbono onitona ku umyo woni kula kwe munene waitu ambaye Kilonzo Musyoka ndia zene baza nake lakini ekani makikishie ningumwona ningumutabya nikana konzoti walangi nasi the following kindu chambe ukui wa kithangati kuma upande wa Masinga yata na everywhere within county ya Masaku they wape andu meku athirika kwanzia mwaka nengi ningumea either mandike kana matumane straight kula kwe Ngavana wa bina ita Masaku ye universally maikara to through anybody else na no medukesi na undu case undu maya mwona nibo na mino kwa tumani uzu immediately ningumana Ngavana bala wo ningumutatia na no consort widely nikana kila kina best interest ya account ya Masaku. Yes. Number 2 ando ndemena meweta ndeto cia maendeleo newe silanga wawetwa na kuuka thiane siemane na sindu ici ni sindu ni mundu mwolotembea account muno na ningutembea ngewu andu meundabia nenda kwi andu maitwala matuziaisia ala matwethukiisia ni tunekie public participation twathi twekala nthi na enenthi na Ngavana mwene ni wona atongozie chu weta mundu ko sindu ila nina ila cionewa priority ni sindu ila nundu unewa abika bandu kindu kilona kula ciandu sindu ici umie kula mwe si ateanie kya nundu mwenda chambe ki chambe andu enenthi makazia thi Okay. kukunde vyitivu ukeke kindu kenge kumanza kitebaya kitaneumwa bakwa mwenenze yuchukimbwa kina kiona vina kwa andu maitu niwo ngendo mea embwe sindu isu si katika ninaumelele katika public participation na nimeona ye kala muno itekwikwa moke kula ni mathi kula kwi Ngavana mamwandikie direct masiki kukomana nake kwikala nthi nake na sindu isu si utetete nasio maimana neone masio kimanza kwa mundu ibwa guve nake witawa member of county assembly maikamutia nza sindu ni kana makwatia niwe zethi ya maendete kwera nondu mwene ndi unukwenda. Okay. Cha karatu nitunge mubea muno. Yes. Tikindu cha kawaida kukoni witunge wa mubea na andu maingi betu na andu ona teta komana imbi makita komboni ku ndina na kano kun orila ndembeta ningwendo magi kisia sindu izumane nazioza weight ulumuno na sindu sio ndela cia minombikia ni na duty imwe kumake sure ni sei kwa relevant department na inataja munene wa kola ni Ngavana nundu ni overall boss kwa county no we na mandate ila nene wata ndio taza kuiwemwe lakini na mandate ila nene onengero ni ene ma Masaku na chamodia. Yes. Nasie niendo ziokelela nasie tezi sie akamba mazi anduka
nduka sisi okwani wale kune kwazi na wale mundu one kwazi yakuwa wenzie thini nene na neseo izizia lakini icio kakwe alikite ni bwe kwazi le zio zitona umele na ngange tizizia tikako ni wochu na be mundu kulie ndiye mozisonge neba akulilie zomba ya mukamba tekakwatana no te kwato sumbe anisa nithi na anisa ni aje kukwatana ila takwatana twimaanisha mbe twina bina te intact na ni laisi kwa andu ange kutona te kwatena nundu wangu hata ni azienu mukanenge wandai ya na mukatuma ange makundu kungi moke nundu meona mukwate ni nywene uko uni mungwenda kwasia emgwe twendo sumbi wese ukakukamba tu maluke nona ukola mwingi uko nikaba kama ngazisi umonye ngethe akamba methina mbika Yesu okengi nundu yuyo nando ba kwamba nikwimbwa ningwenda kibila ba ukamba yuyo mundu kunite kethu ya inena matama kathela kanywa yes kunia inde Kilonzo yisengai Kilonzo kwaiti wekulo kamba ye tikozete ki mata uwo nomba yembwe kwiwoyo so I think take kalende to come up a strategy embwani la Eastern nondu charity begins at home. Yes. Umundi ngambi ya kwenda kivila cho zumbe nambo make sure akamba be nambo makondivinzi mombe nambi ya bamuzi kibeti naziana magambo manambeka na indona na ndi umalo kapunza na ndithi ambo iyata ndi me ndi wezena mutongo wezi ebindai momonza kwete mwazize muyana indona ye na ndi ukacounti ya Masaku ndithi ukamba wonde na ndithi seile surround it akamba amwazuo ndete namo embwena meru ya kana ando ndela ma former Eastern province twinayo aya adjacent Bantus sio ndete na sio netoze teteka singaliko yitu you know lakini yu etela siasa la sio thenge anando ingi umeta ba ugethia ndumona ba ugembwa mogete moge kwaze yidi Kilonzo na kamba maizi umayona mundu Mwangangi ndiko ndete Kilonzo tikuneo taka fike ngwa ingi you know now that is na king ningwenda kutabia ningwenda utabia ni the even Kilonzo kuzela this forum mwale sisi akendo kemwa pe ndo ba makuna ange mba akana mbo kunenge example iba Masaku ndo na ikalo andoke wa mazi hapana aka nduketele 2032 nduketele ungama 2027 ungama Ngavana yani mezi ukunia nayo ya ando mezi undu mezi kula numete liuka automatically ona mundu ndaka campaign you get the holiday mundu weze wako ko liko straight ta muyumbe karata MCA as long as no kwazi ni Mwangangi walika neo at national level tusisie tika kenge mutongo wetu Kilonzo nino nie 2012 na hivyo te ando alata zukumete alikane na Ruto na Uhuru na beangeta zukumete alikane na Raila mundu bina yu ai vice president na gala ila ai prime minister yes na yu whether yape mundu muongele aso tukulia sindu imuona muendezi yo kauziaza ni numbers katambo eka in numbers you katambo betanga personalities betanga hii Raila na Kilonzo lakini na mwisho kama betanga Ruto na Uhuru you nenda mweke Masaku yo constituency ya kula zienu zieba you tikailela kena ba mesani yani baba loto na twete kula buka ziwa lela ba mesani ndo kula ni numbers okay you in this case this is tiambio kuthi ukangoba ukamba tithi ugoba ukamba nondo itenda kibela tiyitinda Kilonzo temutinde wati mweteta arambe timweteta mundu kokuye mundu munene ta Mwangangi yuka mathikoni ikasia vya ziongo yesi jui nini yapata potea okay na mwishowe hizo mwe ungama nake ungama ezi eva ungamba ndo makuya nzama matamwezi mamwezi kesi to lakini ata uko maboya kule okay so in this case nitenda strategy ya tongo ituma lokete koko ni akelele pa ukamba nonekana na kuonga reason nditi kula sia Kilonzo nonekana na ku western nditi kula sia Kilonzo nonekana na ku Mombasa ndiye ando tena mutongo na kuoka jiani yes
everywhere. Okay. Lakini ukona mundu inana wa ukathe ukasandia haleluya ngai na tutethi. Aya ngai atutethie na no cio ngai atutethetie mundu uyu Moses na ngai atutethete mwanani uzu thini wa kilungu gitu twavita kiu cha simu SMS ise na begi ndo weta boy kolo ndo sungia Yes. comment Ngai itutethie kana kwandethia kamba na ndeto. Kindu chambe Erastus ekana mbotungia asia na education on the mubea na alama ambia ni naite muno ningweka kwa no indi tuna form silikali no indi tunaambia yo maundu ndia ite kumbi ni kwa thuku ni omemba we kumbi kabisa kindu cha keli we kindu ngwenda kutabya akamba na nineuga moyo nundu wa kuona akamba mena wao ni nanza ya kuitha silikali lakini juu kila tuko sete ta akamba no strategy na ni ambabia ne kuja yu ya kudwai ni mwethuki ni musia isio sui kana tukakwatana to kamba no tuose kibila cho sumbe ekangu tabia kindu Erastus kibila cho sumbe kesi endu kadhaa nikenda kitu ikikana ni chokoso nyetu iweta kula ya mukamba ndiye sila sia kuhusu kaunti itatu sio kamba Erastus taitatavete yonde kuthe umumbase su yonde yusi ya kambo ilobile Eastland yonde yusi ya kambo kuyinye mundu ingo ne hesabu ya kaunti itatu agita aidha imbasia lakini woneki akamba la menza wa kaunti itatu matembu ya mainete Kilonzo muno ukethio na mundu wa Wiper athi kuungama ku Isla imagine ilobile imatona MP umwe wa Wiper iyo bakase South na tia ikuyusia akamba lakini ujiona akamba asuma ikunia andwangi na ni utabia ndio kupitha nini tembea muno Eastlands Îkûmbî ni cia igwe muno Eastlands na nimethukizie na nimacia hizi kila ti unene uyekule ni chao kituma akamba la menza wa kaunti itatu mataina Kilonzo undu ala mendini wa kaunti itatu maina na nienda ukunenga cho kindu chambe undu mutongo iwe mwene we posture kana we yungamia ta mutongo niyo ideterminia mundu nuku kwitikila kana nukulea utambite kwamba kwitiwa na langi we mwene undu wamba kwiyungamia okay ni unengongeleka nini na mheshimiwa Ruto nikenda andu mamwitikile mheshimiwa Ruto aungama akasia aya ndo aje meifanya mena deep state meifanya mena serikali moye kula moye yakwa nguneno yenuka ni kuhakikisha baikulo nemu ikawo yakwa yani mundu sundu kwamba ungama akanena wasisi we mwene ni wiyikie yutambite we mwene kumwekia we mwene ni wiyikie na akeli amini yani nye age auru mundu wigwe na muongo wake ndundekelie wengi maniende kwacha yani ukethe yu kindu kiu kila mundu ni wasisi uethe ai yu actually yu jamaa unu tonyo lakini yue nuenda kibila ndu ambao ni andu we mwene nutonya ndu amba kwi package ta mundu utonya kwika kina yu onoketi wata kiyuka kindu cha katatu nikienda kibila kicho sumbi choswe no kwatanie na ndwangi makakwete ya kula ingi ukwaba Kenya hii tuinamba kuma kulani sio kabila nikienda wose kula sia centro nongi nyoka ukakwatana na ndo ma centro nanyebe kindu kimwe nilea na ninewa DG Mwangangi akisiokelela baingi ayasi ai mundu nikenda atembe ko ukamba ajetisia Kilonzo kula na Kilonzo ndio need kwetiwa kula ba ukambane pesi ndio ile kwenda ukutabia mundu usu ni wese akaema weta Kilonzo ndabeta twambie kune lazima awete Kilonzo nikenda bite bayundungi ni political survival ya munduzu na kiuke saudela kikatu akilio okay chakele kimbi chakele yo mina yes ila tu kwasia
kuikese kumilando angi mena siama ingi ba ukamba ne nimo maakula ekangotabie Uhuru mayetia na Ruto akinapita Kenneth nimetasia na nima centro mayai kwata akina Martha Karua nimetasia vinda yake baki mayai kwata oyu Ruto mayetia na Rigiji Martha Karua na ikwa Raila ndane deliver kukindu chambe tuzamba ukina twambe asia ai ukamba kuikata tu milato amatungi aini tu kwanya kula kila kiana sia kula niki ekangu nengecho ila we mutongo iwa ukamba ketha kwangelekanya ni Kilonzo utembea uyitia kula anduma ukamba we Martha chau ni ndo sisi Rigiji aitembea anduma centro ni mayani ni mukwambia nimewete mbesa ingi kawa ula waeta mbesa no kwambia ingi Ruto pia kwa Rift Valley kwi kawa kwi ni wadha ndwa suzi ni tu subsidize animal feeds nini ni tu kwika ni aimima mbemba akaze fertilizer ni tu kwika ila Kilonzo wa musioko kwitia kwila adha kamba chau nese ila wa mina kwa adha andukembo wane akamba maitu ni mwema ndengu ina tuika musumbi tuyambiyo mamba Ûndû tu si export China nde ukuvitha bai mwemi wa ndengu ute kuna kulesu ila utembe okamba andu ukiwa nzuki witu okamba ni the best in the world ukiona tuika musumbi ni kana mwemi yoyote wa ukiwa nzuki ndaka leo kuna kula lakini kwamba hakuna voter apathy kana andu mamba kumani nipi ukamba ni ugethe kula mbingi sisi ukamba ni nundu kitu ni kila kiutuma yukuna motivation ni mundu ito bas baike ni kose nene piukila na ukamba agamba emewa asante muno mose mundu Muinde jinsi anavekule ndo sungia anavekule kulilwe bana niona yatu mwingi mundu kwasia tumaniuziwa alibende ne wambai yaingi ningo ndia wala kini ningulika nondo me quality yoloa ile mo kwa Kilonzo athiuke ndionde ena maso ke finance kuthioka miaka etatu quality musesios ndisi kana bengi we quality mundu Muinde ukasonge ni asema alama mbitu ya sewa Îkûmbî ina itino ngapikaze wa ngapikaze Îkûmbî no fundi chao na ana teti na imesi ndio nao twika wenda kibila cho subika kichape bila resources ngai Mûteti kibila kicho subika kwa badia atuna ni ulago kibila kicho sumbi kiitawa na badia ni asiala muna sisi 2022 pia ni moja mumilama ya kama Kenya Foundation kumilo kamba foundation ba Kailan maybe hapo yo Kenya Foundation imesika chande Kenya Foundation pesa gumya mbesa peke nikingi chande mbesa nitone ila hilo kuitwa na kwa market matata ndio nawe wamba gari gito ukiwa mundu ngitoni ya wanda kitatu hii sio kambi Erastus we witness why kudite mama ukamba tena umemea hata pole sana mundu Muinde obanini tu nengusioka kwa kwingi uka kuoselela wala watila na indi mundu muzese nindi na kilungu cha kumbia siasa twende na kumina na ngumina nenguka ingwesa ile ani na soma mautumani menyu yulu wa ondo maende na otuma mautumani na indi kani molange nondo ni maingi na nambo sio kabala be mundu Muinde kani olange mautumani menyu be mundu kwa siambie DG ambie Kilonzo aachane na hii mazungumzo haina faida kwetu ngelese Kilonzo muno ethia sawa ke siasa sia national lakini ngolile DG nikimanengete ene Masaku balwa sia we are fake kuma mwai wa thandatu kuvikia bau kiune niyo kwa jina lakini Mwangangi bano tuete ile lwa katane ko thini na alami uzetwa Slai BK Cosmas Muthia sene kulia Kilonzo ila womba ni atongo ima ukamba no mana ngaye mwanya wa kumota yulu wa kwete kibela cha usumbi kana akita umaelesia Ûndû we ubangite kulia sio mono
Mumo maidhia Okas tunewe mwanya hata kama ni kuanzia saa 10 majioni tutakuwa sawa. Okas tunewe mwanya tupewa haki yetu. Okin is our office. Mwangangi tutetee wena uwezo wa kuanzia Okas sieke udhilwa. Actually did we mean maybe we saw nene akiucha Okas kwa Masaku geneziete thina muno mezimetha abagubyo na bagwitu nezi andamana kwanza zaidi ya bayo na ba muomonde baikile bailikeka ainde mundu muinde pole yuwe sawa no kaende ni asante ni nasia ila tukiasi yetu enda kibila cho sumbi no ngina tuweza kibila kieni chao kindu chambe pen numbers na ila Kilonzo wasia akamba na ingi lusi census itu yasia kana akamba la matalitwe mwaka wa 2019 mai milioni 4.6 asuni mo matadilwe matarota ma identify yana akamba chakele nasi kila kingine resources kibila kina sikijete wa mabia kita na resources na no nginan makama na resources siasa sumba na gwata na wona ywe na sia ila we kindu kicho milacheta wa Mount Kenya Foundation pai kindu kinene maetete kambesa ni besa maidile mesana na etha nukwenda kibila cho sumbi na kause na taniwe hasi mbesa mbingi tuinaweza kuona mobilization ya resources serious mundu wasisi campaign sia Uhuru na Ruto 2013 na 2017 sia well financed maina mbesa wazi campaign sia Ruto maana ina mbesa maana ina resources nicho partly maana tuwe makaonda system mundu maina resources ni mobilize iteando kwa ila tukeasia na ndiji waweta ila tukeasia tweet kibila tweet gania etia gania tukunia kula no ngindoro keda tu realistic kula siana hata na tuna resources okay kwa undu eza wike sumo au ka mobilize ya ndola tuona umo ndo mobilize itu pate resources tukona ndo njuko ndeta moka abuno ndo hii tiruto yeko au yuni meoka ndo mobilize wa mbeza mobilize wa resources tuombe da tu resources ya mbeza resources ya mbeza uki uni factor nene kwa campaigns okay clacking kwasia na kitu aliza kwa bize kwiswa ni amota ambaye ya ukamba nituitindi ya kwasia tume na pomo na bayetu lakini ndo asia pomo na bayetu tungamete kingangana ila ndo angimeza pomo na bayetu mema zunyani ndo boli kama zunyani nikaenda pomo na bayetu ile tuoma na tuyeta tuingalatani na kila kingi tuaweta ila Kilonzo kwasia twatho kisinduna tuikoleka na tongo yama itumokamba methi to siasa ni miaka mingi okay kwa hiyo ando no meka lazima ke kuwa hii ndio kilanga kuna kula ando wangu kunia miaka lita siasa ni miaka jana hata meki hata okay uki uno factor nene uma ito assume kamba ni atondu muno maiko ulio makuli alright lakini kwa Kenya kwanza na pengine ni ngumandi kwa iskala Kilonzo no bika hapo ya undu ekai kuona 2027 tangiven kutwika event itama yite yake wodia nundu ya sia yololo ila wiwe kuleli yukuno simulasi ya kuno ba akenya lame ukuna kula mwaka wa 2021 timo mana kunie kula mwaka wa 2021 kitu chambe Kenya kwanza ni adhani yesi ndo bingi pio mwaka umwe down the line maende unakwatha na sindu kidu cha keli ni make unena sindu itatoneka sindu si kumeki ona aibu na wazi zetu inaela tuketa social media nundu kila kindu chondete wa siasa ndula mheshimiwa Ruto wa dhana ila wa kampeni ya wazi ndo katika Twitter X alame katika Facebook alame katika Instagram nugo na to clip tu tu kitu kila bantu nina tu clip tu vao kwa ni tu security yako ndo mena follow inene muno kubu githa mundu na follow ya 2 million na ngika tono no post clip yesu isi wana ndo ingi muno kindu kimoto tu isicha social media pia ndo ingi masia sana mwenye comment lakini ma make opinion okay kwa utu yake yubuthia
akuni makula Alright. tweke ikukua akuni makula tandu matena akili na andu mekuelewa Niwo. kou tweke Kenya Kwanza meke kwa assume given Okay. ona ere ime ukambi mundu ime no bungu mwingi bungu woni mwingi na mena hivi mekwa thasi ndo hivi mawe atu kwa me US Apple wapi usini tu neno bungu na madhanie mawia milioni umwe mawe asima yuma YouTube mayuma kuotu kwa malike kuonde matumanzia mawe Asante. ko tula mekite Iyo ime na yumo. no binete mwene nzi na cost of living ne twasia kwa kizungu tweta ila kwa thuka pio kindu kila wika ni self preservation nando ni ukona kula make self preservation nundu imabindi yo mabika mwizo pio mate yu ala tubikie ongeza twetethie gwikata kula sini ukona ikamosani Asante. Atongo naona tu ndateka nini pio ndateka senyewe 10 na senge ba muno ne 10 yatu inachiona ni ndato mina inatwe mina pena kindu ne sino ne ntalile ilat muno to nene DG na ntalile yulo wa cabinet reshuffle ni ndato mino kidelie ne okwame tuki DG wasije cabinet reshuffle ila yekiwe no kona ta pe kindu yani muno ni cyo kitho nyira cyo tho theiye muno na bagwitwo kamba ne wonie maminisa yatu na mamabe anua kwa mambe choza kisiasa makwaze kana no with the president William Ruto aonie kana andu ala wasa kuite na maamene mebia mina ya mayo deliver nesa na tuendee na mbe maybe inono nzie mwe ya ku manondo kweza kwa mametanga thini wa serikali yake cabinet reshuffle to nominate hata ya president William Ruto wanateka ile siadhimu na dhimgene neo nomo kumga ando anengete mawia naka sisi akethe ya mwaka umenda on the line mundu zunda ilite kumba buga ilite imba batu bano kana banono palo uno twawa nigo batu kutona iko thukumana sana ka thukumana nte makenya chakeli no imba siasa siasa hata kwenda kwa line kila kintu kwa cha for example Western Kenya kula ile ina tialete itana kuna ndo wasisi ndo Western Kenya na kuneta nina kuneta okethia ni makunia Kenya Kwanza lakini onayo azimio nina kwatita kula serious ko issue ya kwekala na kwete perception ya mundabatieta wende kokilwa muno ni kindu cha utethe ya Western Kenya kula ilasi maybe na kwa azimio siambe osio kainge Kenya Kwanza ko uno zimbwe no siasa kwanza mwaka na ile number 3 no zimbwe this siasa in this sense wasisia some cabinet secretaries be manambi ogethia ni mambi ya kwi project tamo tamo tata ugethia in private yamwe saingi la manyu mamilo no meona no mailite kuungama ni wailito mana wiki la bandu serikali particularly kindu kyo konia muzumbe kwe kimga na mato maingi no kyo thike gathi ubiko kundu kungi otese agigazo kumubikia ko instead ICC obala ugata bo ikwatilete okwete yako na bo iba tango itwa bandu bangi ukambize so in this case tutono mana ni sindu sia ni chao kila kimba kiki lakini naisia ni assume maybe kila wewe masiasa ondo meka ni rishabu na ngbe na kitu mikingi uyiwa nienda kuongela service delivery kwa ene ndia lati umathukuma tio to mametha tuone aya tuito mametha tuone ni muvya muno ndo watumia ungua ndeteka ile mundu Kilonzo ni kunengo twathitike mwana nusu otondo DG watumia yolo wa cabinet reshuffle siendo ile kindu chambe ketha nuna imakini muno uisia President William Ruto before AK reshuffle nuna yutono predict very reshuffle yukite undu kindu chambe kwangelekanyo nowoni aithi US kana America aithi ilaita wa Silicon Valley kukomana na investors aingi na kusaini siendo andathi na minister wa trade uketha yukino wikulia niki ukiyo mutia ni wonete tu asiake mbingi aithioka countries mbingi na ndeko thina minister wake wa foreign affairs ndeko mwa company uketha zindu isu cionthe no kwikulia lakini pia nitoa ilo sisia ikindu na yetho yingi
kindu kitwa foreign etiquette si umota itatu unthelu ni tunaendie vandu vetu wa Switzerland vandu vetu wa Zurich na tutana mbodi ni twamunde iwondu umekwata wa undu wa ilokethia mundu nundu jutwende tukomana na ma dignitaries height yakuo kwa ile ukiliata mwakethania wa ile ndatika kana sekondi la wa ile ukwati yakuo kuya ile upita banana kuya ile ithanthi wa sekondi ciano na ene yuki wa kisisi yu mundu wese siendo ta isu foreign etiquette na ni siendo very important no yet investors in the kana ikalonja wa sisia ulona minister wa foreign affairs wa sisia undu neka siendo undu nane ni kuhusu Haiti na kwanza yuki ucha Haiti nyona ni na issue okubetwa yu nundu nikina laki etiquette isu undu kwika sindu niwezi takamba twananga wani ubuthia sindu ukethia uche ku uchagu onema yu wakwata kibila taki oso sathi wo wibo bandu okasukulu ubundigwe undu sindu sikawa we mina yes ekane minera mina ni minila reshuffle eno pia ina important mono ya kumandia prime cabinet secretary substantive office nundu lilikana anakitito kusuwa nzeveni ukethia yu uunde na portfolio lakini nuna nengiwe ministries ya foreign affairs na nyeki kwa actually is the best nundu lilikana Musalia Mudavadi ni mwana wa Mudavadi senior kwa asia yetu nyomba ya minister kuzi ndo hii about foreign etiquette na wa mwithukisio ndo nena undu composite ni mundu utonya kwa nya according to nye kina chochote na siasa lakini pia ndini mwokamba kindu mheshimiwa Ruto unamenye kuona nuno ni niwezi ni mwe na undu ya DG ya siasa na intelligence nuno ni jua andwa mundu tamutu ekana na cha peni na malonza kiuni tuisi cha bagini ni kiamba yuki cha mtu ni cho cha agreement ya Ruto na mtu nuna sisi ndini wokambethi undu ni nesi kula itona yetu mundu tiwo na yuni kabanga tumia kibila kinga lingi ila ndonya kwata kula binga ingi Sandi Kilonzo shaodi we ndiko ndio rabi ni sasa rabi tuminebu ndikira tuminebu ndizagira asante sana Muinde nataka bwana ndizo tumine kwa wani wako ni asikindu chambe serikali ya Kenya Kwanza na serikali ya Ruto mwako consumer ni strongly ya kwanya NNV performance sindli kwa ta mwenende na wa mwene nunane ni kana ni wawetio na mbe ni waisi kana no kuna simu ukethia minister wa Kenya sisi no bingi wa wisi ku pena ikulu ya performance yani ni wese mbe wa o minister na pengine na sisi atwa sioketi na banini ila weka appointment yake ni watiye muno uito wa siasa ni watiye ki siasa muno kute ki merit na performance pau ni kindu kimowe kweto correct utwe ke utinda to yasi ati tita siasa appointment bingi siake na isia question iwe na ndo ingi ona mato iwe masitwa mbunge ni toni maile wala lakini mato mio siasa malika uni asije realization ya kana pe andu anengi bila pengine mataweza na pengine rishabu ila tuokona na lama ati asi ndo tu undiscipline ona lama mathukuma keda nune wa discipline ndo andiki wa balwa mutune yambe keda wa point wana wa lelo ndo nano wa andiki wa mulu nigenda ukandika ula mutune kwa in a way musumi no communicate kana ila ingi pengine ngudrop moto utwe kaida tuichosa na wito munini kila kingi na Kilonzo wa weta ni asila na iliba ya mweso ila ngitwa iliba ina watabisingi wa ya etiquette na iwonie mola wa minister wa foreign affairs aikethia musumbi wa Tanzania na left hand katika diplomatic protocols we suicide kindu cha keli sindu ngito tasia security ndizo neno ni minister
isue ma question ma president andola me kalita public service and DG ni wese lelo ni DG wane na ba bizika wa mane watu mya protocol bingi muno ila ndo makule makuli asi mulo apoindi wanando ingama ila katika public service no ngina ukaelewa ni protocols no government ni bureaucracy okay onelo ukiona tuiweta ngazi ya rigiji pesi ndo utalete unena pesi ndo utalete unena boss yako na mina unena ndo na kwambisia kunena na maana uka question and I like with that to train na to vunde siando yes kindu chambe in public service upundegwa ni order of president musumbi amina kunena kuitona butona kukilo kanena kindu kingi okay kanoka kananisi all right uke then andola tunamwala manenge tuivila andola me utongo ini oto ya seru ne wivila bingi no nginya tu the twiso suvi ivila la twaneo newa na ila tu ta investment kedani wana wakivila na Ûndû ta kuala tima kosa usukulu ubundiwe akukulia la mesi maubundisi all right timu vya muno Muinde enda to mine you na ba nezoma motomani kwa metuke pyo cabinet dishafu yesu ina ya kumalo cha CSS alama kwa meteta mutua na ange na kui yaka kiuteti ngala kwa sia Western Kenya usini woni wake na ende mondo ngosweto Samson Musyoka na mondo ngeto wa Monica Nzomo kaeni some siasa. Asanteni sana, leo mliongea vizuri. Naomba tu musaidie Kilonzo juu hataweza pekee. Pia I think he need even money support for campaign na kemondongea kasia etawata okay. Honorable Mwangangi Mutongo ikilangwenda ni motoma kula kwi Honorable Kilonzo Musyoka akamotavie ati nukwenda kamuno ni Kenya nzima ekanevyo na Raila nondo onako Somaliland Luya people na Luo alatwe namo mease no Kilonzo zingala kosia Somalia na yasia na alamena ku mease ne Kilonzo zetu Benjamin Moithi zingala kwa Facebook YouTube motomani atatu niambia na mondo kanesome meanata okay atatu David Makudho tabia atongo yasu makomane maandike manifesto ya chama tene ni kana ila methia maikite kula methia meyumbanite nesa kuthosya sela sia chama cha Wiper na Alfred Masaino kutuvingia ya Kilonzo akomba ikoti ndi ateti ala mamwe kwatila meka ata na endi akamina kasi ati Erastus arrange another chance for that trio nitalala mukilala korwa wona zindu attend mwe wa moke ingi mwe atatu ebinda yengi Vincent Mutuko utumani waliko ye kanisome hai Erastus tweke utinda tuyinge sia Kilonzo komanda kura Dr. Muinde atya aimanda wana na aimanda wana na ilobia aziyama bia Muinde aziyama bia na niwe wese mubuko wake kana notonya usemba ni na chief chicken seller. If you can't beat them, join them. Haya to mini abuko join them na ine ndo mojo ni wese ya netwa mina ndeto sia moja very brief mheshimiwa DG tuambie nako sia moja jitu mimi ndio kila asiaise na tukisema mana na onalama katika social media ningo matungea mubea munene nondo wa mawoni mo nondo wa makulio mo nasie wandu mo eta Dr. Martin Luther King I see injustice anywhere is a threat to justice everywhere na motutia Nelson Mandela atu ya palawili wanditamine ya wane palawunga meta undienda kwe yandu maitu okas maitu chuma ke kithelie ke ukothela ndieko kidne munene waitwa ikoko no nguthi pozerela balobi kids man ngeweya okas what is the problem what needs to be done nitienda ndo maitu masobewa ati kwenda mundu unengetwe wea akapoindiwa ne governor ndienda imisi ando andu Masaku tukuma welo nengetwe na
wea wa kila muthukumi ni very clear ndienda mundu no ulikirila wea wa mundu ungi mbwa wea kwe DG kuthukuma wea kuta DG mbwa wea kwe minister thukuma wea minister na mbwa ndwise go back and check ndienda andu maitu andu meothini vano katira asasi onthe ngavana iyo chuti yeza kwala kingi ni ngwe andu maitu El Nino mbua ni ukita mbua na thimbe yigwa thimo kule kuwa na muno ba ukamba na muno Masaku saidi ngai no twathimete tuthiukitwa isi matauni yaitu na kula kungi okula tio na kala tumete na kuwe kwiyosima na kwembuzi ku kila ndo no tabia ndo maitu kindu ke maika chose taethau kwe undu mbue tono bue kaumia mabia na ku simana kindu kike kikie ni muyumba wa yata ona sakuo uko na ndaminete muyuma mbue le uya na kuma boloni mabia mauma na kuma thio mina muzi ndo ona muzi wonde wa kimwa baluka so I think andu maikeka ale na bandu we seile wo petete wendete ithando no kana utwaite mwana umaite mwana school na ndo natia kiuno yuko kithe be very keen temgete keen na alama tuite ithio pakuve na mbusi kana kundu kutona ise la kiu please ambe osonga mbe kula aya raised kana wise thia ni wasovea maisha maku ni wasovea maisha mamusi waku na itwa asovea na itionde kingi ni ngwe andu nondo embua alam atalam mambua meotwa mbua ni imbe mbinge ala to no kutaka kiwu tutake kiwu ala to no panda tipande na tipande kwa wingi tikembwa mbe teponi account tikembwa teponi tande kuthe ni laisi kutaka o maundu alangi yes ku chamutia ni pe ikuli wa imbe very unfair nga uma bana ndaisongeta issue ya pepa lo atunenganite ta government nando maya city we fake letters employment letters no mbwa sumete maofisi ni maito ningwazia ando mari chauti alame mena sio na department ile kuna wiosuna ni kwatia situika palo isu tuika ni CSO tuika ni nengano our boss who is the governor must have been aware ngamino mana vape andu maandikiwe na meona iva lwa bayo ndonge wa hika ni laisi kwa kumukuli direction nikana okay there at least andu aswi mangenjiwa ki patola maandikia wane mangenjiwa mande na huko okay nondo noto na imbwa aende na ukukuma na ate aware kana veke ndo kana kimbe cheki ki na ndiye andu ala relevant andu ala me manwengetu mawe ma serikali please tukuma wena kithito tukuma consult nikana zedi asindu imwe yitaino embwe chucha wetwa ni chagu na ndio ndauti kana ti chagu ando tiyo kuna kindu kikesa ukakutoa embarrassed ta serikali nezobea nondo asuni ene ndiama Masaku mana nengi Ngavana wabina na Mwangangi mama tongozi myaka 5 elo kuna sindu ingi ibwa hata nduku no kweta kwa nangi andu mama Masaku na chutikeze ko ningu tabia andu maitu ala ngai utwa nengete kuzaia utumike andu maitu tukumana githito ati tukumana wini kwa andu maitu thank you timu vya muno DG Francis Mwangangi Kilonzo nondo wakuka Îkûmbî muthenya wa munthi Mwangangi wabingwa katwekwa katwendesi maundu asu ni kwate we sawa na Masaku yaku nondo baba andu elu mote Masaku bado Îkûmbî nduko ko mote Masaku asante sana mundu Moses Kilonzo tumineyo okwa metoki good nienda umya example ile na ndinena ndeto yako ya muthia na hii example ni siumia nondo wa kindu analyst itu Muinde wa tinde ya coinsist na nondo to ina saasi ya kuthiva betikiliana na nosi kwa metoki kindu chambe Erastus mheshimiwa Ruto i campaign pesi ndo ila wathanie na ukamina kwetha wina ngali ionje ukeandu likaiva ni mutu ana speed ya yana nikaenda tuvika Mombasa mituki na andu maili kama iyekea na kaile weki yangea mwathi 100 meters we 40 kilometers per hour andu ta Muinde mayokela mayasia Kilonzo anatwite ethi na yana mbona yu 40 Kilonzo imei muinenge nithi tuivimina kilomita kimunga leno yetha yana Muinde mayasia aye nduna tu una tuite yana na yundu yana
matesi vaidhe na vate 40 vaidhe na vate 60 vaidhe na vate 90 kukila mheshimiwa Ruto wikite ni kuaccelerate wende na kuaccelerate na alikasi serikali ni waaminie kwasia kila nethi abati icho ni nesi kwa unenge imyake 3 ni mubiche balane na mwana lakini yo amuinde maikwenda nenda tubike bau na mirene 3 timu yake 3 example yake nikenda nene ndeto yako ya mudia tafadhali kila kineke kie na serikali ya Kenya kwanza Ûndû mwana niwisila mheshimiwa president former unaivo Ûndû mwana mundu utoite kibeti na yu anakita ukova mbesa akoka akaua chapati akaua nguku siana ikasherehekea na ndena nzia ya wiva mbesa izu ithela kalatia ingia koka makaende ya wiza nguku yukibeti kiema divorce chatwa wai mundu umeongi abiku ayethia Ûyîendeeye ukobo nundu tuina nzia ya kuiva yu ayasia na yu tafadhali twambe yu mandhondo tuiva kinundu yu tuende tokongo kuta tuyamba umeanise ila nguko yivo tuyamba uyo isio tuigane tuisa isio tuive mina lakini ziana yambe ya siakabola hata atongi unai wanguku na mikate yu atwete iye isio yu chuicho amuinde makwetie yu nemine lava nenda mbonena na ndo mama Voko constituency Erastus nyeta ni chairman wa persons with disability nanga ino na ndethi siuma ilendelu to mazurich etona kunie kula ta people with disability na nasa kuwa chairman wa Kenya yonde na tonga mubea nondo wa ngaiko nenge busayu ni serve Kenya yonde ta chairman wa persons with disability Mavoko constituency balani sia itwe rate ya disability yuk makambuni alameva undu andu maende kuumea undu pollution yende kwete andu ndeni wa disability in fact Mavoko constituency nebonge ye register ando inge pyu mena disability daily na nena ki UDG bana kenda madhima kama nyondo me ukihando mena Ngavana tuende ana trajectory yesu kana tuende Erastus nde ukubitha miaka 10 ithela Mavoko constituency nusu ya ando meitha me alemavu na kiuti kindu kisio ni ngudia kwa ndaya kindu kiu kisisia undu kiuhandoliwa ni county government kindu cha keli cha modiatiwo yes tafadhali mimi kuhusu people with disabilities yes Hustler Fund yena option ya persons with disabilities na ninye ni nami ukiteiye muno nikenda yekiwe puno lilikana tuiba tu inene Hustler Fund ndiku yango kitea kitengo cha people with disability kiethewebo junzi ya ku apply ta person with disability ni yongwenda unenga andu nondo mainesa umeelewa no ngina we apply kindu chambe wambe kwitha we registered na National Council for Persons with Disabilities be kivandi kila andu manengetwe yes then wamina kuthi ku apply ndina manya kana already nemini kwikiwa mtandaoni nundu at the policy stage ni kukulia option kana we na disability na wasia yes uyetwa namba ya card isu yaku uyeki hapo na yethiwa ni authentic uinengo mpesa na mbinge siketha sie grand dimino kilia ne DG akanene na governor nundu tuina representation ya people with disability ndeni wa Machakos National Assembly kuketha na board ya people with disability ne isakuwa board nyenenda isakuwa ni people with disability ndika handi pikiwe yala PWDs metha aba kube na Ngavana ainondo nye Kilonzo ni nise na DG ni rafiki wakwa angu ni esimu ambie we Kilonzo uka u represent kikebu eka alemavu nemu me propose ala me kwenda mama tongo esie na uni wote utelezi alemavu. Thank you. Ni mubyambo no mundu Moses Kilonzo niona kweli wendanda tekata ko myusi yako minia atile ni mubyana muinde nene ndo mina ndatikemwe na kwanda ya tomine kwa ndola matwithukisi nese ni mubya na undu atongu ya manena tu atiende twila tutagwa na cha mwizo ni minia kwa tongoi ini ndio ndiasia
kithano nengetwe kianda cha utongoi ni kianda kinene na maandiko imatu ya utongoi unengana kuma kwa Ngai lakini ndwacio kama andikoni nituona kana Ngai ni wale atongoi ona wanyubite mali akuyanisia kila chatumia meya kivilani utwiswani ende tuisu atuiswania kwa kithito ni asante yes naende ne mubya muno Dr. Muinde Mumo ni mutaalamu wa mambo maki ûteti vilana nkaba hivi na kuthila ingi naende Moses Kilonzo mundu nowe wondo kuna ûteti wene Mûteti either obviously ni wa Parliamentary Service Commission eta advisor principal advisor na wengine mwene kivila wa andu ala methi wana mamutha me mwana oyu ni Kenya yonthe tile mbete wakamba peke yake congratulations naindi deputy governor wa county ya Masaku Francis Mwangangi na kwani Erastus Kithuku Nzomo ni muvya ndo akutambira na kwanginya twavika muthia twithia na ila ingi twekiwaye kumbea siasa wa chumwa ukite indi ba katikati ya wiki unetwa kwa manadhira wa vilingo wa mauvo twekiwa right na muvya wa mwanya kwa ala wondema ile kumbea siasa mukuni wa visa Mondoi Kevin Mwasia na director Madam Wini Kanini maite Denise na Elizabeth Kanyipa katika graphics na indi kalikuwa nesinge Mondo ni wani Joshua Joshua kitwa pole kanyi banu wenzene rwe thana ake kumbene kuthi ebinda kuthi la ingi kubo ndene Joshua kitwa Benjamin Mwanga ni mubyano ndo utomba ndese ngabaya kumbea siasa Samson Maunda ndo akwigithia kana andu ma radio Mutongo FM ni makwata ndo ubailete kwa oyu tiwanesa